Toe whatarafatu ia le tautua ma le aunanga siufonga o le taia fou i le nei vaenga o le aso. O le aso tōna ia i mātou i California, i Amerika, ia o te manatu o le ua aso sapa ia le nei i nisi vaenga o le lalulangi. Ia me se lavaro tātou atunu o Samoa e matauina ia o le lato aso sa le nei. Papena fo i tonu o le ai o New Zealand, Australia, mani ia manisi atu nu o lalulangi o loo whapea o na a whea o tātou tangata whewai, ia ma ua a vea ma tangata no fo mau ia atu nuu, ia o sa ilinga manuia, ia ua mafuai o na tala whaauto. Ia le pa ia ma le mamalu o tangata o tātou atu nuu, ia ua leilonga se atu nuu o le lalulangi o lo au mawai. Ia o nisi o loo whengai ma mea o pono tanga, o nisi o loo whengai ma onga, o nisi o loo whengai ma o seminar, ma pono tanga pa ale malo. Ia o nisi po, ia ua tau iai le ngafa vode ala i le tala ina o ngafa matulanga pa pena, ala i le so ta iatu, ia mamafutatu nisi whanau nisi atu nuu, ia ma uwha pia lava o na lau tele ai ia le taranga ngafa, alo tātou atu nuu. Ia a o mawaila war tele o taimi e feso o taimi ai lātou i unusual countries, fo ia le masani ia kai pio Malaysia, ia taipi o atu nuu o le Europa, taipi o pio atu nuu fo ia wha le masani taipi o tele o tātou nuu o New Zealand, o Australia, o Hawaii, o Amerika. Ia a o isi rola e o atu tonu o atu motu o Pasifika. Mo ia tangata o tatu atu uanga i nofo mawai, mo ngā ruenga, ia male tūlanga o le whiusua ina, tūlanga o le whaipuipo atu tangata o le nā tumotu, ma le nā tunuu. Ia, ai te mau o malai lunga i e tele ina te uwha pia mai ia o auleu te Wharani, o auleu te mafuta atu i Switzerland, o auleu te mafuta atu i Whia. Ia e pio leo winga nara utala o atunu fōrile, it's very unusual to our people no nofo ai. Anyway, ia o lea ua amtali fōrile tatu totua ma le au nanga o le ne yaso. O le pe ua whaavave ia le mapo kalame o le ne yaso, ia manatua fo i le i patonu ina se mapo kalame na nafi, ia ne la fatoa whaawau nei, ia ina ua mai a sauninga, ia a le tamaitai o mua whanua, ia o le fo i lea o le tu mai luma o le tatu po kalame i le ne yaso, ne ia pa leni taimi. O lauto o na masani, tu le epa whaafitai li o sua. Mai ia le ua, pa o mai ia longo le fiafi e whiwhi au. Tato, paise tato, fiafi. Ia whaalongo atu, ua whesili mai Yesu. O ai e ua whianga lue, ta lima ia soto. Ua matua le whatoanga, o ai e ua whianga lue. Ina whaia le tofinga, o te alua tuai. A se mea ele mawhaia, o na auria o nupo. Aua le tofi alava, e ngā lue inu mamao. Ia alofa ilo so le ua
lata mai. Ia ngalue matau toso, nai le mea malai ai. Ua whapetele me tua lo mātou tamai. Whaptai lo ngalelei lo au tata. Lo tata ina yaile ma ola mauia manuia le nei pai wina le vaiaso te au ma. Ua sa inisi atunu o le lalulangi. A o lo mātou anganga pia ma le anganga whaptai. Ona o lau tau singa e te leo tū lako ina o mātou ngata. E te tausi lo mātou whafo ma lo mātou whale. E te tausi mai lo mātou ta oto ifo ma le ala. E te tausi lo mātou wola ta mai iso se mea. Ua whapea o na sapi ai lo mātou wola i le lalo langi nei. Ua whaptai ta mai i mea umalava ua e saunia. Ma ta pena ina ia tausi ai le ola o le tamata. Io e le o mātou o ni tangata e tonu a mātou a mio i o lumi. Ua tūmau pēa lo wa lofa ma lo wa ngale li tausi ai le tangata a mio le tonu. Ta mai mātou talo i la ufio, whaftai tele i lo wa lofa tūmau. Le alofa siri ese o le alofa ese. Le ai se isi o mātou e mawhai o na pa i ai. Le isi isi o mātou e mawhai o na alofa e tusa o lo alofa kua mai. O lo alofa tele na ua mo i whaftai tele. Au le alofa po i na tongi o la i mātou e ala i le kutia ni. E o oa i sa taulo o na o tongi o la inga o mātou tangata. Ia ola le tangata masa. Whawhitai tele, pa malo pulo whawhitai o. Ia o le talo ta mai, whamangalo i mai. O tiu te mawhai wale a whatino ina le nei aso, whamangalo. Ia le whaima, e tū le whoi le nei aso. Whamangana ina. Ngalo se se ma le anga. Whamangalo mātou o tū. Pamanuia ia i mātou, e nanga le whātai au le nei tū. Pamanuia i lau au whaingalua te tofi, so se whakawhai tau. Tono Samoa, o New Zealand, Australia, so se mea olo iai o mātou tangata. Ua mātou o ama aben whakawhai o tātou. Pamanuia i o te tai uma, ia o tangata lolotu. Ia Samoa le i tele o whamui mai. Samoa tutua tasi, whainga mātua o mātou tangata. Noa abanoa mātou tangata, ia la au fia. Pamangalo mātou umalawa le tōtu pai o te uso mātou umalawa. Amen. Ia, ia ele tare tonunga Samoa le ua o te manatu le ufia, le ua la tāre wha ia i mātou no winga po le te ore. Salu te ale ia sfuma le lua, te ale ua, te ale tolu. Ia, wai tatu te mira ua iai ua la afar tolu. No winga le afar sfuma le lua. Ia tatu Samoa, ia Manusila. Tau ke sila titi te mia Australia, ia a siliaina ese te mia mātou nei le ua ese nei tu lasi tolu. Ia. A he te tonunga Samoa ua po le alava le ese ngau teimi ma le whela fua inga o le tau, marulu mātou, vevela marulu. O le mea tasi e loa le launga tasi ai o tātou o lona alofa. Io e launga tasia tātou le ola, e launga tasia i tātou le oti. Tātou te iu uma tu ngā mau,
tātou ti uma i lo tātou whaamawai mai i le nei larolangi, lo tātou o fia ma ori ai, au ia i tātou lana mea lo fasili o le ola. Ia o le aso na ia i mātou o le aso walu o le masina se furumatasi, ia e ori whaia e lava loto, ia e le ngata i nei, au e fo i olo maua lo temi te whaafonfong e. Ia ona o awanoa ua tātou o mai fo i le nei vaitau o le Krismasi. O le vaitau o le masina nei o Novema ia i tātou i Samoa. Ia pei ua whaasolo ina tapena ia a onga al whanau e whaasolo ia i mo meo whaunga o launga tongi ia mamaro longa wa onga i se tuanga umi i le masina o le asau te sema. Ia a o le vaitau po i anga i ai i na ai mesi ala mo meo a onga i eila tu hostels. Tasi nā tu i ngā mafutanga i tamaiti hui no nofo le hostel. Whainga tā i o te mila tu ua onga. Ta tia iti tu anga, a tu uanga fule tu anga umi o le Krismasi man tau sanfo. Wai mauti noa o le atau ma vai maisi tamaiti le tu e fo i atu o uma. Ioi. Tu uma le taimi i a onga, i a o wha ma vaenga fo i. Maisi lava i tu langa o i la tu tonu o nofa tu mau. Hostel o te le lo ua ure to ese hostel a vele ia no experiencing ale mea na a u nofo le hostel pe ma ure to ese o sa mo to ese hostel I don't know now te lo te minei po to ese o yeni o fa tu ma wina pe le ia yo nofo tu mau ia ai ali ia talofa mo wala pa anga tatu wala leo ia fatal fatu malo ia le maftamai o vaolele princess pele ia fatal fatu maftamai i uta tiors waka ia le fape mai tiors ua 2 minuti te ele tu la se pulu ile tai au a tiors ia le fame o Melbourne ale foi la fa tu sa le lua temi vale le fua semi lo pena foi 10:25 ia a Sydney lalia o lo mafuta mai ai ia fa vale ia ma lo fa tai ma le la uelo atu temi a pela se fu tuta sulua ta silua sili ai se fu tuta sulua ta silua tolu ia lo winga le fitu tu lale e se tato mo ola ini ta ladies o no termine nei io e fa pena fo ia taluai nga luenga ia fatal fatu ia le tatu o mafuta mai i popota oi sole malo taluai ia fatal o mai le tatu atunu io i avoka popota en avoka man popo e no to e into popo ni vai ten talo fat fo il to fine ia Lau Adams ia o lo fatal fat fo i o mai o ma le no faro fatal fat fo William Brown o puleava po mele o Valelia Mulipola Ioane ia o lo mafta mai i tonu Wellington e New Zealand ia Vau Filippo pena foi fa tupu mangele o lite te valetaro falite o amai ia o Asaeli i Sarah ia malo le se tua tulunga isi po ai tior ia fatalo fo ia lupe ma ave Rosalia la fonga ia fatalo fo ia kalala sa tele talo fo kalala ia tatu ia inei le ia o lea ua vala mai la fanda u mo tiu le fai o io le la tope to i ma u talunga ni to Samoa ia ro fai ia tu talunga si mai ia ona fai ia statu me ai le ia pa una mi te fia la tu ina o io tama o ciao anyway ia ona i talana o le lupe fa le il pe atu to manatu il vai tau nei
o le vaitau e tapena i le kirisimasi ia mataimi e a fo'i pei o fifiaga sili ai tamiti aʻoga ia pile no vatua te mio a onga e faila tu no tu mau o te chaptone o te mau te mi nei pe o te mi fainga tale nei e fiofo fo ene tamiti o a fo in tamiti lona nu ai misil au fai waso ele to fo yatu ia ai a o sa mola vaia malitato vai te mi ia si taula talata tele Christmas ia ona fai fo le onia tala o le tapenanga i tu tonu o lo matou nu'u i le vaitauni o Krismasi ma le tausaʻafou. Ia, a o iai i le vaega lea. Ona po lena sau le faina o le saʻiliga o se la lelei o Samoa o le tausaga 2.5.2.1. Ia, po se tamaitaʻi po se Miss Samoa o le 2.2.1. Ia, ai nei tala fulele o te titilo i leanga o lo fasino manga i tonu o lo matou nu'u ma le ai. Tusa le leima fasino manga o le autamaitai ia na manu malo nei le Miss Samoa. Le fa masalo le fa 5 tausaga talu ai. Na manu malo me te mai ke lo fa suafaina nei i le suafa papali i ngalo te le ngolona o na matua ia o le sa fai ma o sosoani o le matunu o siri no ia kopo Isako malon fatua ia o sela tama pe o le solo ingalia o papali la saudi tutonu o le ainga sa mali toa isa pali so o mai lole male tamaitai o fono fafo McFarlane seu manu ia o i le paipatutu lona faasino manga ia o le ausapali umana o tamaitai lea tusa faasino manga o le tamaitai lea ma me sau no usawai ia le me ainga o te sau le paipatutu sapali so o fono fafo ia ma si tamaitai lea ua ne ua ia tu le ona tau aveina ia le suafa tamaitai sa o tamaitai o lo matu ainga ua suafa ia taufa i le matangi po taufa i le matangi o lona faaleonga le na o taufa i le matangi ia o le tamaitai o taufa i le matangi li Tara Yeremia Adam ia i Ellen le la fato a venei ia lana fa'u i lana ula ia e sau mai fo i paipatutu i sapali lona original lona tupuanga le foi lau tula i meta mai tai le o tula i nei o whengai mali soti mapu ia o lona tamai sa matai mai ainga o lona tinai ia tua i sa tapo i le te mantua sa tapo i to ina soti mapu ia o na matua o mapu ma ese ia o mapu foila ia i lona tupuanga o lona fasino ma fo i paipatutu e uina ese le vaenga sa pali ina o lona tupuanga o i fo i fasino manga lea paipatutu so o no fo inga i e fa misamo e tolu to tasi mai i ainga sa mali to sa pali a tolu e o mai ila mela lo fasino manga o te fa me melo ia i papatutu sa pali so to fa 4 in a row io i te mai ta in fa pelina na po ia e o mai uma i tutonu o lo matu nu ma ai sa pali mele ia fi ia ele loto ia patalo fatu ia mafamaniatu lau tu no fo inga ia le fo ua watu sistema tai o tau fa i mantangi Litara ia le tula i mai tai o whengai mali i o whengai mali i soti mapu ia peio nai tala a matana o la utautua mauto ia ona o le fifianga o le loto ona o tula i mai o whanau tama whanau e ngata o tama whanau o le ainga o le nuu
ia e whapaleina I lea fo I sa I linga o si tamaita I la le leo Samoa. Ia e tau aveina e le ngata o Samoa la vai. Ia a o atu motu o Pasifika e wai au ma iai ia le sa I linga. Ia pei o nai maenga ta ua na o le tauwanga lena o mata tui ftoa maua su taimia nei te le mata lai vai. Ia a ftoa maua na nei le tai au. O le sto na I nei a matou. Ia te manatu la sto na I nai Samoa. Ia sa whaatino I nai ia lea vaenga o lea fo'i o le a Samoa ia marisa I linga o lana mi Samoa ia po se la le leo Samoa mo le tausanga lua o lua lima lua o lua ono o lea ua fai I te tele a I lunga ia le tūlanga o le wha vai o tansa whainga luanga o le tatou malu ua le pe o le alu le whaatūranga ia ua pe o le aisi ona o sau whaasoro ato e uia ina li whaapea ua official mai ma peitai o le langa o manatu o tangata I lunga o penga te whailangi o le tele a me e umani asa o da isea e iaia I lātou o loo I te tonu I Samoa I matanga luenga ta itasi umani o loo mawhai na liki mai ai me I whafo I nisi fu tangata lātou te so ta iai manisi le ta ue mātou nei mo meo reliable sources e mo tangata reliable sources e rely iai mātou information ia po ni infos fo e fia maua mai Samoa ia o toinga mena ia o toinga langona ia e whaali pe fōringa mai ai o le atau whaalea o ngā inga tele ai ia le ngā lua ngā le media ona ua tele I lātou io e feso o tai mai io behind the scene ino ni tamavu I e leo ni tangata ua iai ni laisene lātou te whai ai ia ele mwhaia awa au whai feso o tai mai se si ia tia o te whatatari le titia po sina fia I tu la po sina aso se tasi ai le unia ai o soa ene mesa e saua ua tala mo ia ua saoa o le mea utu ala winga o mea nei e le ai se tatou control I mea ia e moni ar tala le whai atu tau te whiita po le social media ma mea ni whapea ioi wa e isi tangata ua whaasasa ia latu tangata mo le mea le social media au lotu pe ua whaasasa o te le tariaina e au ia le mea aisia langa o ina e tau te le fosia le isi tangata langa o mene o mome o whale a onga ai lunga na o le tangata lona whaonga ina tatau ma lona le whaonga ina tatau ai a whapea tātou te tau fia ni tangata mai le social media ona o lava personal ele sa e matua le saoa ioi pe tatu te ova ai le whaatino pe tatu te ova ai whaleanganga ele le toi te tilo tangata ioi aisa leanga fo i ta misanga o le lalolangi nei tatu te iai ele o toi le tatu te time is still ticking e minoi le taimi uma e pa o le wai le wati taimi uma e le papela ta milo le ai tatu nofo io e tatau na tatu filosofi tonu ta misanga tatu ta mi milo fatasi tatu loela iele o le falea onga mo tatu o ame le tatu fangaina aua o ame tatu on tatu fangaina me taui me tala fengai mena ioi ia e ele tatu nunga le uga tatu temi to tsumane minuti te ele tula e tolu ia imato sano na ua te ali tula sfuma le lua ilo tatu at Samoa ia manisi o tatu o tunu pe ona ia New Zealand
pela le winga now o lo tala le na fai atu. Na mai ale tangata pe uma lo tama mon mogol e fai. Na mai ale tangata ia tia. Le mele le fama vai o leo. Ai o tele fa ngaina. Tele fa ngaina ile so mo buan a mai tia. O lo manatu. Io e. Ia, bye bye. Na o mua mai lava ia tau. Au vape ai. Te o vape. Au te ia i le aso e so oi. O lena usau. Fa maunia. Ua fa maunia. Io e. Le fuila pe ona au mai e le sos fa io nisi o le ua fa manino o le tamaitai o papari efo resign na o manino. Ia ma le tangata la le mai nei e le wo mai pa anga le tatu o Jason Tuala o le tangata e sa ta ulo ia inga a leo lea ua manino ua mautinoa ua positive langa drug test mea na pese pesole te loa e le se mea nei matu te fai atua e le se matu tiu te nei fai le man matu pepese atu mea Samoa drug test. Aise, na veo mea ia matu te o lai fafu. Mea ia matu te o lai New Zealand, Australia, o Amerika. Hawaii. Mea ia. E le mwhaina au te whainga ruenga. E au noa marisu e ino oe. E peo i la taua nao nei mea ia matu te pepese atu ai. Leanga e io e pi o le e tau advance atu ia matu fafo nei i tua inga tu langa whapene. Nei lo si o tatu atu na lava tau paru. Le la ua maua le tala. Le la sa o ala confirm ia le li i sa fai malo ia. Al fesili le avatu. O le fesili le amai. Le la mea komisinya lango la fai le acting commissioner le la fai temine. What should he do? Le me te tau ona i fai. O le faya pa malolo po le mele mai ia po le alu lo sa i linga i lona mota malona fale pa ftai mon mau o le ambelo sa i linga pe alu se raid leo langa o le ala o mau e le ngata na o le leo le ri o le loia pe o mea te loa o le te le o le aunga o le manu malo ina e le fatuatua i le atua sa mo utasi. O le whainga pālo tale na umatu nei. O le te le o le aunga le ioe. O le tula i mai o le fatuatua i le atua sa mo utasi. O le sau o le fionga i le laulia le maritoa e sa ili ngase ngase. Ele ia le upu le pesela le matou kalesia e le tutupu fua mea whapena. O le sa i linga matangi. A ua whai maa vanoa e wheso o tai atu iai whaurulunga o isi malo. Ioe. E tātou te o e isi ure, langa o le isi ure. Le api ua whai ma pisupo i tangata ne. O lela e au tatu e i leo ma tūlanga drug test sia ua e lunga sao. Ia. A le whaila tatu te wa ai i le tūla i mai o le komisina acting. Komisina la i le temine i le li i o le i atau o le taua a whamasanga misi onda suafa umau te pa uia tiao.
ia o tele uloa po fa mavai si tangata po na ole against le tofia o afamasanga tele uloa po ua fa mavai si tangata ona ole against le drug test le ia po ua positive ai a fai ele na objection ato tele se au positive le ala me a fai ai pio fisili tele na ole la tu mai o le ala le mea o le a fai tangata nei pe a fai o le tasi le lua le tolu le fa a te loa e ele me mali ele te fa longo atu i lisi a wali ia pe o limoni o le ungali i le nae fea foi i Australia i fea foi New Zealand o i naua i Samoa ma ta malu po o le Australia pe ua philosophy mai tasi le mena mai e le li le utanga tamai le li o mafi pai mai lana tala wana challenginga i ai foi le la auli le marito le me tasi le me te fa no te li tangata ni o le lato le la auli le marito e si mai ai fai ane e ia lato lu pe mai la tata le la lu o te lu ia le pale mia wala to te le fa ngaina ia le ngoa la auli le marito ioi they hate to voice that name to name the Prime Minister, Honorable Prime Minister of Samoa, with his title name, with this given title name by his constituency. Feita i tangata ni e whaonga le upu le ngoa le swafa atua. Whai maila le tala le tangata lea. O ke challenginga ia le la auli le la auli, pale mio Samoa. A o le ialu i Samoa, a whai o le ua fono ma le pale mio fono ma le sui minister ia ma le minister o le Foreign Affairs a New Zealand fono ma le sui minister o le Foreign Affairs ma Israel a wala ninga alu la fono ma le official leo yo tala la tantale alu la fono ai te fo i Samoa mai pe lo o fatono to tantale le fionga i le li pale mia le la auli le malito e fa longo me tantale te sent uma leo te tawhiawhia ki lipi o na mea ia. Iwa. Wana whatonua ia le lauri le malitoa. Awana i fo i Samoa. E le i whaia se lato whelo inga i leo leo New Zealand. E tusa ma le tala. Ia wha e mo whaileo le tala le lauri le malitoa. Len whai mai ai. Wa lewan na ngani i le mal. E a watu ni leo mai whaf. Lena whai mai le lilia. Ora ni e foi Samoa a tele ia lo face fai avatu ni lo Samoa e foi de pese mele li o limon a ia fela lo ma mi leo e vai o tele vavalo io e lo teto nunga I can feel it I can feel something funny io langa since o leo tu tawa naua le fionga le pale mia yo yeah wait your moment wait your moment le loa who knows lena fai le fono male tatu te le loa po a me na tala no I have no idea but I have feelings te talitonu na taua ne iai ni ala talanoanga. Ia, si saula pa anga o le nei aso. Wa sa siasi fu iai, ia, ma wa se teimi muli, ma mai ele confirmation nea. O le aso to na i o le vai aso fu. Ia, o le a malanga ai, ia le fionga i le li pare mia, ua ato toa, lona malosi pe a e se si malo na vai le aso fua. Pe o lana se singa muli le na nafi ia ma wa se te mitala no foi ia ma confirm mai ia le felo inga ale pale mio Samoa ma le pale mio New Zealand ia la uman fatou ina le futa to ai I lunga io se io o ai ia le
Sorry. E se atana pe ia o lea ua io e ia ia le ia e se ata ia o batua sorry ata lea le ia na ia o tana e confirm ai ua uma ona feiloaʻi ia palemia ma taʻitaʻi o New Zealand ma le tatou atunuu tasile ioe na ua luluʻaʻao ia o faailoga ia o ni tala lelei o le a tulaʻi mai i Samoa e lua so o tele o iloa la but I have feelings tasi lea mataupu o te talitonu na talanoaina mea ia tauleoleo ioe ia e mese foʻi ia mo mea o faamasinoga ioe lea o loo tauanau mai limoni ma latou e avatuni leoleo lao le sauno ele sugalelii o lau le malitoa ae talosia le tanoaga lea ia mafai ona maua mai ai se tala lelei ia mo le silafia e le tatou pau le mea ia mautinoa samo ia vaina le ua ula mai pale mea New Zealand ula fala samo e ula mai tamalo le ula lanu ena a le tatou atunuu ia o taatia ia o taʻitaʻi faitalia laʻua ia o laʻua o taʻitaʻi o alava laʻua faasoaga ia o me gata ia laʻua e pe ona ou fai atu i le tāua tele o mea o vā o taʻitaʻi e pei o lea e augani mai le ula le Australia pei o lea e pina te lē talitonuina ia le mea o feiloaʻiga taʻitaʻi o malo ma fai me lana tala ia o te challengeinga o le challenge ka malo kongi mai le challenge au e tongi le luʻi lana luʻi i le taʻitaʻi o le malo le atu ma latu ai pei e vaku o se demand pe watu wapena pi kamawhainili e demand ia a o le foʻi Samoa a le wheloa i ma leo ma whaila mea ia na e whemei la watu leo ia just wait our moments whatatani pese ko le tero wait your moment pese ia na tatou whatatali tatou e iai le teimi sao ma le teimi talawhiangai ia pe whapeo le utou tau mawhai e whina wina le avatu o mea i you just hold your horse. Hold your horse. Time will come. Ioe. Ua pe tātou te o mai pe tau te tau mawhai e langa mai whapea. Mea o se se wholawholanga e whai. Te se, anyway, ele is whapea a mea le o tala le lau le marituana whai atua ia i pari mia nata i te vatu ni leo whafu. Vatu ni leo whafu. Ua lewa o na mau. Ai le se se tau. Se vai sama i taimi ana whai o atu e keisi ana whai e whamsinonga fo le len whai mai o le una loka ioe ia ia ai manatu o le ua sau le tatou paanga le nei aso ia si iai ia le avanoa ia malo ua ai atu fo i suru o tino ma nei le pale o le nei aso ai le pale o le aso sa ia ia le tatonunga ia whaftai le alofa o le atua le lei o e naua e fo i mai whasa sa e tāpuai i tārusia na e tatalo mai mo tātou uma ia a le nei fo i lao le lei ma le nei toa file mu ia batu le avanoa i lau whionga i lupe whalele a inga nuu ma whioanga ia mese e kalesia ia e te taunoia e whatalofa i lo tātou nu pe uma nere ola fo i lau whamunole
Langona mai tula e pa. Yeah. There you go. Ngau sila psene. Ngau sila psene mau atu lalu wata yeah. Samai. Ia lelei fa tai au manuia. I ele lofa malanga leo le tua wau ia mai le ni tai au fou. Ia tai au pa ia le sa patio le li. Ia wa mai ana fai mua me tau na fai o le tātou anga i atu le manmal pa ia o le tua tai au. E te talo mo tātou uma, ina ia maua pele saunga le mumal fi le mua le tua le anganga o le fia. Ia mwhai eo na tātou maua fo i le manuia man whasoa. Ia whatalo wha atu le mamalu o le atunu o lo lato maua mai le tā au nanga o le lupe whaalele le nei tai au. O te tātonu ia o tele o mai se tātou sa mo le taimi nei o isi laf tātou ua sao ninga po ni fontanga whale Malaysia. Ia, hape whai atunu mamau. Ia whala tātou i atunu ni ese uma taimi ia ese foi taimi o sauninga ia pe o autou o la sa ta o sauninga ia o mo le toile fa malo man fa tai I tinat mama tua ia mai se ia o lupe fa lele sunga fa fianga mo la tu fa tua o fa kina no manu ia ta wasu le vai o le ola na ia tele ni anganga fa pe na mafuta tu ile tua malon finangalo. Ia, whatalo whatu fo I lau sunga tu le epa, ai whi mo lewa na tu le fo in entai. Le ai, sa fua tu rama temi na ia tau pale ni tai tu la, ia, no, tele siu whai mamango ai tu au le tau tingai na I. Ia, whaftai tele me sili le ua e whapai mai ilo tatu atu nuu, ia, ma au mai fo I tala fia, ia, sa tatalo mai e manatua, ia le au tele ngor tatu, atunu ia iona tulanga whapeni. Me se whenga I o tū male aso pa I o le tua. Ia, te wana tu fōi nā whatoa uma ia se I vai ainga o le uli ma whainga tō nai. Ia, a o mātou, ia pi o le tau wala tu whaai ia tua te mni, ia whatoa whai ari tine le awhia whipea umata por kalame. Ia, tu le pa te fia, o te fia whaalilia tua mana tu le leima le siwa haenga. I. E hona tanu tā sa topele le mea aile tai au. Ia, whaali fuwhai. A pia ia sei, lava lau po kalame. Ona o sa whai le lunga lau. E palolo le si o itu o ngā te tonu whaali fuwhai. Ai, pou tui le situ. Kero. O le tau ave kakau anga whai se, tau ana whai tūla whono ia mea. Le ua ia tūla whono defamation. Le ua tūla whono o le threat. Ai kakau mo o tau I tala lo toile vai ati a manatu le lei ana po o vai mai le tau ninga manatu le lei I ana kui a te ia whaatali a utu se I uma le lotu uma po kalame ia o no sa whai nea. Ia, wa laki ata I te pika ke ai ata I te talo. Ala ta talo e afo e talo si ai o to ta ma ona fo. Ia. Ia. Wa whainga ka. O whainga ka o ta ito wata fia whapea o lewa maua le tangata e latu ma watu lau wha momoli a. Ai wata e tu watu le pusa I le teine le po. Ai wha mai ka auntie. O ma ua maki whele lei I San Francisco. Ma oi, no tele o LA. Mai mai ele ai. Ona o le tūlanga na o le booking ana whai mai. Ina ia awane I tele se taimi e lei o wai. Nā watuanga ana I tūla. Then koe catch le la flight to Utah. Ia. A leilo o e tina, a leilo o e whatua, a leilo o e tamaitai, a ua le wha po lea fina ngalo. Ia, le fia tau samia o ia. O le a se whetele palolo ma le lu au, ma sori pe au heise si ma e se suatua. Tai. Ia, o te manatu le ata amatai o na whaisi tele o tau tau. Io e.
Io ia se ia mai se tala fia o la wasinga. Amu ia rava oe o lo maua wa vanoa e te asiasi ai i lo tātou taitai o le tātou malo, marua fio foai, marua talie, marua tau mui mui, ai fo i rua mui mui atu taita, ia, ai amtamaia. Ia, o ana nafi ia leho fatu. Lea lenga kolo telo tapo kalami esto nai. Ia. Wa o te lolo te hangai o le fionga le li palemia. Ia mautino. Ia oi se la ala tuanga se 5 minute to e sau. Ala wa maua le taimi e wha asoa ai. Doing a nice fellowship. Manino o ani fesili atu a mai le tali. Se peno fatu. E sili a lo walo te fesili le fionga le li palemia. A mai sa o le tali. Lo tato whanongo longo le tele o le accusation o le fabrication of stories. Le whaitua Manai ele ma whasoa ma lana fionga. Tala wha mamai mai le la fontanga ma le fionga foi le Right Honourable Christopher Luxon. Le pale mio o New Zealand. Le nano o la fotua ia o le ata tu mai lunga. Ia, le la tanga. Tu pai le la ata senda tu le ata. Ia tu mai lo lunga le na fio va le au le le ata. Ia, mai nai fo le ata ngai e lulu a ai ma le fionga ia Luxon. O fōlinga wa aia ia tu la epa. Fōlinga wa aia lea o le levana sang. Mai tawina pe ona sa no le fionga le li palemia. O ia le sa tolo ina le fono lea. Ai atu fio a levana whatali le fionga le palemia New Zealand. Fia whewa i le fionga le Audian Maletoa. Which is this is a fōlinga wa aia o ngā luenga le lei. Pei fo na tatala noa le tele o taimi tula epa. Ia manino ele vala lea. The whole rigmarole o whaale tonu wa vevesi e Samoa. Tula epa e happen nei maua atu nui e whafole tali. Why? Online o ngusi pepa lai whaonga i Samoa o lai alu whaperitania. O ofisa ambasa ngai ma komesina ngai, they gripped a copy of everything. Mai i rato tunu. Relate mai le lato i atunu i nei. Ona i ele puipuinga. O le tūlanga i atunu i mai se la komesina New Zealand ma Australia. A whai o ani whaale tonu i Samoa. They are keeping an eye. Ne te ua i eni a fianga o lato ambassadors and commissioners. E ngelanga, ia, te tonu mai, wa le mana sila fie Luxon, whaale tonu la te tupu i Samoa, ai mana tua foi. Le na mai manino fa le fionga le li palemia. O le palemia o le ulua i ta ngata le nei, na ni nai i tū lata na umal whatau tonga. Ai batu lo le fe autus tu sia, fa manuianga le fionga la Audian Maletoa malana whainga malo. La ua uma, ma pida. Yes. So they were eager to meet up with Malefionga La Audian Maletoa. Okay. So like I've said, those pictures, it speaks volume. It speaks volume. Ia ata ia na lafu mai. Ia, which is al mela na wata fia ia no fa metipai. Okay, po lela fa tu lo lei. Awatu sa o ia tu la epa. Sau lunga po kalami. No whapela ui ete mai e lunga lau po kalami ana nafi. Ia, e sau uma lau po kalami. Okay. Ia lau whatau ilia. Vai di luru a aora ori. Io, ewa lau whatu ai. Poka se mana ia. O whoringa wa aia ia. O le tūlanga o le. Tai o maru. Sangi mai o le palemia New Zealand. Po lewa na fia wa aia le fionga. A Luxon ya lauli. Okay. Ai whale ya Winston Peters. Na tolo foi le fionga le palemia. But wale mawhai ya Winston Peters la tau. O inai lo ai tu la epa. Pena o whai atu o lo o manino la watu nuu nei. I le whale tonu la sa tu la i mai le taimi ina ua le pasia le paketi. So o ai ma le snap election. O mai ai no whatula i le malo fōu, whatautonga and everything.
Ia, pe falana leo fatu manino umatu no nei fafo a. Whanonglongo la le interview le fionga le palemia. Ma taupa ule mai tutuila. Ia. Lena a mai ai le acknowledgement ale malo tutuila. O se taimi mua le nei. Ua invite alo ia tuai. Ele malo. Ia senate, whatever, male fongfetalai. Ele malo tuila, plestene. Ele whaatautonga. That goes to show, you know, peno wheko telo teimi. O le fionga lau le mali tō tangata langa melelei. O I ele I o I el whato whala I ngā tuila epa, whato whala I ngā fia me I teimi na tura I mai ai. Ai whato a pale mai le fionga lau le mali tō. He's a well-planned organizer person. Yes. Mori mau masa mo le vaenga na le tasile na vaenga le fionga li pale mia o te fifi ai o le organizing o mea. So te tangata mawhaino na atu mai fo I to finga whapia. E ngake organizing a fo I le atu nuku wau I se taunu unga lelei. E le maua la e fia me. E le maua e tula epa. Me alofa ia. Me alofa ia I le whiware ni pandemia. Ioi. A tanga ila le sa yei se nisi sa whasom whaleo. Ia. A pia le tota mai leo le fionga le toi ina ia tula epa. Le whana sao no whana le fionga lau le maletoa. Na alu ese mai malvang whaupai. Whaupufai. He took the master plan with him. Yeah. O la le wingo le master plan mia. The brains of le sunga lau le maletoa. O lona mawhau atua lesa organized o mai le HRPP. Le la wasawari ese. Alu umamaia. Ne la tula I mai. A tato mai tauinas o le tala whasolopito. I le taimi na whaile whaatautonga lea o se mea winga ese. O le te le o le whale na whai ai. O tā pena penanga. O le wala aulia o tangata na watu ai. It's huge. Wa ma whai ai e ma malo le atunu. Na lato mai moina le whaatautonga. So that's the quality o le iai le fionga le ale tātou pale mia. Le foilai e mai mo atu la pale mia le nei o New Zealand ma Minster. They were eager. Can't wait to meet up with him. Paule me pule le I whapea tangata he took the blueprints with him. His blueprint. He's the one drafted that blueprint. Yes. Yeah, ele whapea ngā aru ma ave le ai o mea na plan ngai le lau. So he missed him badly. Badly. He missed him badly. Yeah. Loto itai loa. And turn it the other way. Was a ili mase yaila I le fionga le pandemia. I te loa tupai, tulo. Ele sos na mai atia u na telefoni atu toi. Telefoni atu toi anau le la udia na mali etoa. Anai to tonu le faro no wat o musula ia pisa e te lo na fai te lo. Iyo. Ai le loa toina. O le peto totu a whaka. Le tāte. Ia le winga al tala, le master plan le avi. You know, o te whafta ia whai le fionga le lauli al mali toa. Because it comes naturally for him. Ele whapenga documentinga in pen and paper. It's all in his. Ia tulanga na ola tulanga wai le masesio la to wenga waa. Lato te mawhaia. E whaia la kala o te moli mau la au tula epa. O a o le moli mau wola. Yeah. I le taimi o le 2007 South Pacific Games. And compare la hisi South Pacific Games le na toyo o tu Samoa. It was nothing like it. Nothing. And Lauli was the one that planned the whole thing. We had two teams.
o I le papangala le investe le sa el fa sa motele I mali fo mala we are the main office inga male vaenga sa fai mai yuta le hostel le onga kolisi Yeah. That was a huge event. That was massive. Ola meno ye na te le el whamanianga o tatou atunu. Tupena sa atu le auta a alo o le au organizers, the management and everything. Ai mai se foi sa tele la whamanianga sa maua tatou locals. Wa sa haia latou ta vale whaonga e oi ti liva solo mea ai le mea whai ei ta alonga ese O le vaenga mamao lava sa wa o ele ofisa o te whaasoloa uma ele pokalame. Le vaenga mamao lava sa o tu ai talato mulfanua. Wa ngā sa whaile alonga vaa. Ia mantua la atunu ese nei. E mai le lisi o lako diets. Ia ngā matua I well organized uma nei wha moe. Aya, it was him. It was in Learn organizing uma leo te moli mawaila uia. Nobody else can do. Nobody can fit in the shoes o le fionga le li pale mia. Yeah. Ia tasiri na mea o tara fia foi le na le tatu atu. Leanga o se tangata tai o se tangata elementa elona le mea alofa na. Awa ale lei na organize le atu le fo iona anyway tu le po o le tangata sa ili malo tangata sa ili malo sa ili le lumana I manuia mo le atunu moni le e te tau mai le ta amata tu o le li fo le faila na prokalame Australia eu fa mau lalo langa kongia kulanga lu le li pamia no fa ma challenge la audio malito o le ifo isa ele ngata ina fasili fa o malosi sian mo ele ru sam tele ole ala na fe au fa le adu winga ro tala ta amata langa challenge lana lu ile o bat na lu ile na bat ai tele yalu samo alu la face ile leo le police department na New Zealand ma fai ele lo mana o le fai samo ana u abatu ni lo samo wa maua tala ile ia asita tu fatatali petalia ele li parmia le lu I polea ala suno famatana afia me I e tanoanga fa ba malolen fai tapo Tula epa ono tanoanga it's a confidential matter between two prime ministers e le mafaina na faso atu but ole au fasanga atu la le lu I le sau la fo le lengo o le utanga le vale le no fatu ta suie le ngo le utanga le vale ia o ai o e te lu I mai nai le fionga le ali pale mia pa wala fo tuanga le la vatu tato tali se to e faola I fanua le fionga le ali pale mia o na fatu langa la io o ana matanga duenga lana portfolio ia se taimi tato lo le tu langa re o me o le a o ia me o lo tutupu mai Samoa but ai oi you know the old saying watch for what you wished for la le ngata foi la o serisia ale ori e limoni le mungari le Samoa fe mai fe ko lo fe mila au mai o fe ko lo fe mila au mai before le be careful of what you wished for la tala le fatu tu le pa a fa fonga mai umala to nei le la ko challenge all I can say pray and be careful of what you wished for mana o le sa ilinga mai ua turn around o le sa ilinga ma losin o le sa ilinga manuia mo le atu ato io o isi taimi e te whai alofa ta whai o mai oi he's le taimi ne le fionga le pandemia ai o le whailanga countdown tu ai na au po e se malanga I Samoa wa fia alula na fionga I Samoa but ona o tūlanga o lona ngase
Ia, o le nāla o tae au la le to ilang appointments i le specialist. Tae au ia, whai umai loa isi mea mulmuli. Sauni e toila mo Samoa le weekend vai so fo. E ono ave ese si mape ono alu mai ia. Nei pe mai pe tomorrow le assese ave ese. Oh. E la tola ia le tele mai tala tu le pa e au ano fa le watu le mea le a. O la tole tele mai la to tala fa pe mai. O lo mai manama. Ele ai ma se tau fe au e tasi pe lua. O a ole nei o te o iai ma fa sa nga I ma le fionga le li pale mia. E moni ngase lana fionga ona olona a au. E le o nofo ai. Sa ili me manuia ai Samoa. O ama pena sa noa le tapo kalame. A fai o se me manuia ai Samoa. Fai loa. La me le ina fatali. A o tai e lan tulanga le lu ile amai e le li ile. Ia pena fatu. O ai o e te lu I ngai. O lea, na e ngā lua I Samoa, na iei sau tau tua mo Samoa. Whatoa e ono I whunei a e sau. Ia, whawhetai, wa le tūra I mai, o awaenga umane la tau te langolango ina le JPP. Lea whaua ngai I le tio lea. Ia, o le pe o le o nai vaenga tāua ia. Ia o le tate a matai le tāpur kalame. E tate whaongai nai o le singa mai. But at the same time, o le sa ili ngā malosi. Sa o sa ili manuia mo le atunu. Fta vole e tu ia I le na sau si mai. A leu sau su e manuia I ret mo le atunu. It's not for him. Ia le fionga le li pale mia nafi. Ia, e ese foi awala le tua. Ua wha umi eina e nofo. A wa e usta ia la waa ia le whautuanga specialist. Le wale ngata e nofo. Wa ese whala awala le tua te te nofo ai. O le wa manino e na fionga. I le tele whale tonu na tu la I mai Samoa. Ia, ma e o lo whaia le a mi o le nei le whaiva o le tau whaleanga, tau whasese, you know, whai mai ma le tau whawhewe and all this. That's a load of BS. To load whawhonga Samoa. O lea, ma fua uma mene te tupu. Le o malolo le to e ina leo tuila epa. Le o malolo to e ina. A mea sa o na lape le ofisa I Samoa. Ia, wa e silingia tu langa na tuila epa si tu umailala news. Yes. E mauti noa. E leise upo le lape. Big time. Careless. Very careless. Ona o le process. So sesi o le fionga le li pale mia malana ka peneta. Ai malanga mai fafo. Pe malanga mai tafafao. Pe malanga si mai. Pe malanga mai fono fawal malo. E fai la le fo le warrant of absence le fai le whaka na ngā solo la I mtanga duenga. E fai ala I o le tute fai al mtanga duenga I e tu sai la. Fe o e ni mea, sa ta tauna la te longo ina le official New Zealand High Commission I Samoa. Connect mai la tau nei Samoa. E whaftai fo le mtanga duenga le official New Zealand High Commission. Being a watu se official mai le official ANFAT. A le wa longo mai lava lato I le vale lei lea. Longo mai lato. Le wa le nofo ia le fionga ia Christopher Luxon. Le nofo ia le fionga ia wawasa mana ia Winston Peters. O le fio mai e asi le ngase le fionga le li pale mia. Ma fai se lato tala. Ole sa o tonu ala. Ole mea. Ole pale tonu. Io, so o whawhitau bia la e fumi Samoa. Io, au te whawhetai tu le pautai en tau pule. O te whawhetai. Action speaks louder than words. O lea wa mauti noa I tu ai ngā lue le ngā lue ai. O le disrespect. That's how I see it. They're very disrespectful I le fionga le li pale mia. Ai o le lato whai tau whapea.
E fio mele fio ngale li Palmia si mai. Tu uma malu fa le Palmia Samoa. Ua ona fa tau tola na fionga le li Palmia. Po o fea fio ai. He is the Prime Minister of Samoa. Tiro la iai. E folinga mai. Walato fa ton wina mai ele fionga le li Palmia. E te tau se ole upu nei awane e ni ate te pu eina awane tala no ina ya an ora wala to fato no mai amatua ole Palmia ole ulu ole mtanga lwenga le MFAT ole ulu mtanga lwenga le official Palmia mal kapeneta ole ulu mortama ole Palmia tai ole atunu ato he gives the orders yalato, not them telling him what to do. Ya amantua la le eyai. Ole faile official consula Samo la le mafu angalina na line ona open ya officer nei o officer consula, officer commissioner, officer ambassa a Samoa ya tunu ifafu. Just what was sui ole malo Samoa I to tonu atu nuu I fafu pei fo ona yai sui o malo te tasi tono Samoa a I to tonu la le official consula o lo ele fionga ya fe mata parsalue fa pole lua o le consula o lo yai fo ile komesina fe fata wa inga le to fa ya vatu tu a te murder o lo yai fo le sui o lo ele sui le foreign affairs le tamaitai o Dorothy Aching. Yeah, na Aching. So which is ele mana o mia la to. Ele mana o mia la to. La wa tali na fai wa misi the privilege o le mai no for 5-star hotels or my first class I lungo ba lele ma wai ma aloni on top of their main salaries and all this. Le ai sa tau ta fili sa noa I taimi o tula e pa ma taimi o fia me. I taimi la re nei o lau le mali toa. He is watching everything. Tubu faititia le abuse correct a ia maua a maile manui I te tonu le tunu. Mana ia. Tonu le ua manino le malama. Lango le na bevesi mai asa mo mfape mai ia to ina le ma ioe. Po fair le mea o fair ia experts o tanta tauno me faini upu matusi la unga ma me fa pena le la auto ni sira na ato le ia official yo ele tau o mai Samoa ia malanga fo la ia tulepa e va be yo le point o le finka o le neito e ina alai ave nei la na fa na to in New York and everything na le malanga o ia le se entourage ave you know but ole fionga la ule malito le manino na si mai sa ili ia fufo lo ngase on top of that he sees a bright future for Samoa lea e uia ngase ana tu masavani ono lea sa ili maloto e moni le alofa ya Samoa a la to umala nei le wa sau umale tele le la pisi le ai o le fa olo atawa uma oto melele ngai you are followers ya tula epa you're not leaders to stand up and say no you got to learn when to say no o fa fita ulina o lo ye tatu e o ai to tonu o uru mtanga lunga ile time lava nei ye a fa lo me foi tatu por kalame ia awe ia o le mata tu le lalo langi le anga o fatino ina o latu ngaruenga mai ana untangata tama mai pela upuna fai atu they need to learn to become leaders not become followers yo to le tauala na o le tatu foi tu watu ia tatala noi o ka sole se mau mele sau de mau tanta fa ma vai o official le leoni ya la so ele o le te fisi de au tangata ia mana tua na au mai tala ale acting commissioner na facility ele of news ile track test a fa penantala uma track test ia le executive
O hai la tangata la very executive. Ale te whaalongo atu whapena whai ale taimi le vete o longo rai longo a. Na whai le taimi o le la watua ni a o lui le a watu a. Na whai le drug testing ale mtanga nuenga o leo. Na le executive to a tolus fulu ma tasi ea na tau. E tono tosu tasi lea. Iai whamanianga o e positive. A le mea lana tula I mai. Nei lolo e longo iai tangata e positive. Au kilo. Halt lo e longo le a foi le toi whaawa wino le o drug testing. Ai a maile nei silly excuse whapea onga o le costing e toi ilo e taungata. Hello. That's not your problem. That's not your problem. Le tau le mea. La ia le budget le mtanga wenga leo. E kaba ina that cost. So, a maila na excuse. Whapea io tamaiti le a maila na excuse. A le maua whapea yei nisina test positive. I ole tau langa la yei. Na mai fola I ole excuse. Ona ele o lava ni ai inga o le tula fono. E mawhai ai na whaini whaasalanga. This is what they have said. It is good to have a policy in place before the random drug testing of police officers can start. There is no law or regulation requiring officers to be tested. Samo observer. And no formal policy exists for consequences whether the results are positive or negative. Olo ia le tula fono ale mtanga wenga leo. Ai leo whapea ma le tula fongo whapea ele ai se whainga whawai aloa I ai pe tau se tau nuunga pe whatawa nau se leo e whaisanga drug test. If an order has been given ua pasia tono al palemene e a matar whainga drug testing. So who are they e a foi? Lato te e nai. Tu se tau mai lea, le lato te whatau te e me whai al whainga malo. Yeah. Ua matua I tala whea ngaila. Le whetau I o le teimi umai I le konkarate le li le sa mau te tau fōi le anu roi marolo. Le ua tele me wale. Ai ei no tanto nunga po le asu fina ngalo. Pe tu sai. Le te tau fōi la I le acting commissioner le tula menei a whamasanga. Ona tue tau whai tau puni I mea na whai e le lile o longo. Ua te tau loa, ona su e lona awala. E tutusa malifina ngalo le atunu. I reveal me wa e yelo tanto nunga di mafanua. Pretty soon. O iai alo ke kau I itea. E leo mamao le watu ni leo I Samoa. Ta ilo ia oe po la sau pe te tau itea mena. Ia man tua foi o le tau sanga le sa ave le fionga le li. A fionga ia la le mali toa ali a vea ma palemia. I fite na inga ia sa fai tono le falfono. Le lale me wale na ta ofi le talo sanga. Le na batu. A batu ni leo I fafo. E la tote, in that way then, when to ele fite inga le nei ma le mea le nei o le whao fiu fie lesi o le mea. Ia fe, le se me mawhai na o le pale mia to o tasi. Nate tau fia. Le lan tau fia me. Ia, le watu la I male fionga lau le mali e toa. Ia, mantua foi tula e pana na umana wha tau tō, set up le whainga malo, ai malanga mai lola na fionga I nei sa ili lo nanga se ngasi. Le iai se taimi e no foi e ia to tono la nam tanga wenga, ma whaini lo I longa, ia, pawa le tātou te talo. Tātou te talo ia wha o la tia I whanua le whainga malanga I le vai aso fōu. Ia, ai ko wā loa la whaanga so longa o tanga wenga o le a whaanga ioi, Wa la ulu I le na whai atu, ai se
O le whapea mai le o lava le ia ni guidelines I te tono le tula fono a. Ai se a lana le una ia malosi ai le sa a vea makomesina se fautuanga I le whainga malo o le Attorney General ina ia whaatawa ina ma wha mua o na wha pasia se tula fono e pui ai matanga venga leo ma wha malo si ai ni wha salanga o e wa maua e test positive. Le sa o te lo atu le tustusinga fo ia le Samoa Observer o le wha pea mai o ni wha salanga ga le ina ia avese warning le ai o lo manino tula fono when you are caught using drugs is an instant dismissal. Yeah. Le ni whainga warning. O le whainga warning la le pe whapea o nisi vaenga I te tono loto I whale. But this is, ai no for mai taula tula efa. O le lewa whamaonia mai le ali ilo ia lea wa whamawai. A o le fo I ni tala lewa lau malu ia mai whapea o le sui fo I lea le sa iei ia o le whai atu o le tala le sa lunga social media a whapea na le sa a whaina fo I ni metau drugs. Le la to sa waila ia ni whatatanoanga tangata mawalau mai. O le lo ia le nei te leo cases el mtanga luenga leo e alu representi tono le court. E tele ona o te nia pe a mai ai whautuanga whamasino I le ato atoa tapenanga. Le ato atoa o lato tapenanga. Le fo I tele na kolo ele ke leo cases. Peno mai moa le matamata le whatatanoanga patu apulu lans ia ma le uso ia langi le case o langi le fo to tolo o to tolo an whapea ele I lava ta pena ia le ofiso leo a whaila iai o ala to meo le whaila so atoa ele whapea e tai lua se fulu ni cases I le aso. It's only 1 or 2 cases a day. A olele mai ai ana fai. Sa o tau pue atu I le whatanoanga le media ma le rira tu le metemini a pamsanga. Ma nei ala lo na umainga. O cases uma o le vaaia le leo ua uma na whai morianga. Ua atoa elemeni I lana le vaai wha leo. Ua atoa elemeni te tau ai o na whai se morianga. Peitai. E se la tu vai fa leo e se fo ila le vai e famsino io pe mai la le tala le li e a nga fo ila le vai e famsino e fai ma fale a onga ia lato. That's what exactly he said. Yeah. So e ta ua o lona winga e la le fa pe ai le e ato toa na fai ala tu tapena ai abatu le famsino ele tutusa le vai leo ma le vai e famsin e moni fa tai le na fa manino la vai le fianga ia masanga yeah ai le fa pe foi la e avatu ia ta pena mai a ia leo e le se tulanga foi le fa pe e to alima ni moli mauna avatu o se e moli mauina ma se case ai e mo ena le lua moli mauna na submit I tonoli o le posti le ave whamasinonga a whai o tāpena ia tāpena mai aia ave a toa pese fulu a moli mau whai uma moli mau to sia wha saini date stamp everything wha pena whai langa submiti tono whamasinonga e manino nan sau nola fionga ia masanga. That's the process. So o le fesili la tato te fesili ai tato ni had they ever followed the full process po le mea na vai a fatino ia ave ese umale tele isi mea at it's really o le tulanga ia tato tu ia whamasinonga o a umapia peno whai atu se to eta liwi whanua le fionga le li palemia ia ona tato lo le atoanga wai li lava se taimi o le fionga le li palemia e whai eni lo ilonga lana mtanga duenga na le ta pisi lo ina umal fatautonga
tapena ia le whaamule tu ia le whainga malo ia e malanga mai lo si mai. Le lawa whaanofu e sea le la ono vai aso ia now that he's going to go back ia e te le fo isana tapenanga ila na matanga luenga ia pei o le MFET ia whapere le kapeneta ia e mai se fo matanga luenga leo. So he's got a lot to catch up when he returns. Le si me mawhanua, sa me sidi leo tatu whanono umai le acting commissioner. Au le sila mele na umai, o le time frame e draft tai le policy lea. Wa tasil na me o le whatatari au positive leo iai. O le iai o se tula fono po se policy, pe tuli, pe serve lea po la lava mea. Tasil se whau tatu lewa na whainime. Ale le whaingi policy se moto inga whaiunga whapea. A whale winga leo la tala tula e pale na o whai atuai. Ai se ala ia longo i le taimi lea ia awapa au, taimi lea au komesina na ia because he has the power e ave elementa upule attorney general, they gonna draft se submission le kabineta ia vaven whapasi tu la fono. Ale le waiwa na mai alang kong kalate maruesi le ai mase mea put in place. Yeah. Ai te mana tua foi. O ai sa wa leva way before longo. Leva nei sa mo way. Masalo o isi wa leva nei sa mo ai sa. Wa leva nei sa mo le iai se ai inga e fai ni test. Le winga na tala. Sa wa leva lana tau fai ni me. Ai fa fetai a lutu lai mer fast. Ta ua te foi tatu por kalame nei fai pa. Ta ua tele tatu longo atu o mea. Langa o mea ia li fai sa mo le ia tu nu nei tau te no foi. Yo pela meio practice o le me fa te ia o ina o fai tau atu tu singa ia a mai le newspaper o le fa pe ai o lo ele ai se tu la fono e fa malo si ai nga drug test e nisi on tanga luenga leo le ai o le wa pa si e tu no kabineta o le a matalia nga test matanga tanga luenga ma o ifoi o le fionga le li palemia o ia o le palemia malo Samoa ma o le matanga luenga le ofisi leo le lalo lana vavaina what tauna was a solo fa afile drug i Samoa o le tulanga la iai o le wa ia pela tato tanga i umalava i le afo le pilot scheme le wa umana fai male malo Australia le na fai say no to drugs. That's for a whole 12 months. O le sosoni na le malo Australia te tonu i le whawhitauli leo drugs. So I'm pretty sure it's one of the subject to wa umana na whaiese whatatanuanga le fionga le li palemia ia and mai se fo le fionga i le palemia New Zealand. Because the drugs is the priority i le whainga malo ina ia te e atu is wala e tele mea dia e mai e drugs le nei. O sa wanga i whanau, o sa wanga i tina, o sa wanga i tamaitai, wa tele ai le rape and all the incest and what have you, te le le whainga, i te tono a inga, te tono o nuu, mala la whanga, ia e mai se fo i te tono e kalesia. Te whawhitaila i le program lia, le la ngā lulu e whatasim tanga luenga an malo, leo, whapera malo Australia, ma tātou e kalesia manu ina ia tau mawhai whaititia ma te e atu sa wanga ia ma say no to drugs. Yeah. Tau sanga atoa Tau sanga atoa. Wale mea le asa tu lo ina ia au ia. O ia apa au longo o ia o le komisina le wana i lol fale tonu le iai. Le wana la mena ngale ngā lulua e loa. La mena ngale ngā lulua e loa ma le minstale sa iai o le fionga te mai tai pa le mia ia fia me fa pea le loia sili. Those were the 3 pillars sa te taulona lato ngā lulua tope se draftinga o se aia inga tu la fono ai fa pea lona tu uri ka peneta ma fai se fai unga iai. Lei se mena lato faia. O le fesidi le alo te feside ia. O tau le whaia e ona o le a. O ai le tau te whaaufiofia. O ai, these are the questions le wa pop up mai to tele tangata.
le tasile mele te loita ngata fo e le se fetu nai ele ma fa le pe fa pe se sole pe ati tu lo fa ma vai ngasi fa le tau sama ala ka ko o uma te mi tasi mate ia tato la ka ko o ma fa ngi fa ma vai e ma ke ia ka ko le ku ai le te tonunga ma fanu fa ma tala su pinanga a fai ngei me ngei ai dia e sa o ka ofi le dia drug test ia manisi me tu atu ana modianga ina fai e lo te tonunga tawanto e mai le ton longo e me fai ini modianga langa ia so e lo i loa ma le fo wa ye ni tan noanga ia uma nei walele i pena fai atu de lava se taimi o le fionga le li pale mia e face ai po a uma ia me o tutupu tono mtanga benga yanga portfolios o no lo na ngase le lato e foi atu Samoa and he's gonna look into everything pena fai atu o le fionga la o le mali toa o tangata e langa mielelei e su eni uma i lunga le fionga le li pale mia ia mea uma ine ia malama ia ele fata tianga o fafita uli ma mea wale mafai o na fofo a o le ase fofo o inala a fa pia e fa maunia pe na esa noa a fai e fa maunia e ia so na fianga ia le malo si anga tu la fono e sapinai e pe foi la o io fa ma vai mai e foi la o la toyo wa le wo ma wa tu fa pia mai nisi Fapea, ai wa fapea mai e nisi o lato wa mawani a lato kon ka lato ngā luenga fatu la fonu pe leo. E Vanuatu mai si nuu tua oi. Ia, pe no fai atu. A fai lava ai eise a fio atu la fio ngā le li pale mia ma ona tā pā umai ni li poti ma ni suesu enga i totono mtanga luenga leo. Ai ei ni o lato wa fianga. Lo i el malo si anga tu la fono e sapina i la tō. E atu e tali ni mana on ini molianga po le alava. Pau ar tu langa fo le ona o le i fai ni molianga i le fai on ta fiala tu traveling documents. Like I said, they can travel. They can travel. Iai ni ta penanga mai lo ni lo ilonga. Ia o le tūlanga na ia. Ia. La fai se ta fautuanga i le acting police commissioner o i terminate fa pia wani ona toe a foi pui ana ia na tala te whanongo tua na te tau fai a pui longo na te tau fai a melen na fesili loa ia le tangata le tua ia longo tutuila le a foi le afianga o tuila le fai toto ala tele la tuele isa. Yes, me mai ele. No pa lunga lo, wo fai to i le tala le li. Sa te tau rona i a mai manino roa. Le ai langa le laua nga i tuila, a mai fa maninga. Ia all of a sudden wa kwaya te lo nga o le toe i se tali mai. I lo wa uia vai tu la epa. O le taimi le nau o afamasanga. O le taimi nei o e peona e sau noa. Ua e se etili no for acting. For the last 4 weeks, wa e lolo langona e te fia apalai. This is your time to shine. Yes. This is your time to show honesty. Ai ia whamaoni sa ili lea miotonu. This is your time. E leise me toi puni ai pai malafai. This is selling yourself to the fullest ina ia mwhai ena e mawaina le avanoa. E le whapea whala sell to the fullest o no te si tu. Le winga le tala. A mai e oele mea moni whai nei lau whai. Unga taimile nei e ke acting ai. Ai le i koe pali watu le whai ngā malanga le fionga le pāle mia. O oe based whai unga ma me whai yalo tu la fono. A whai lava o lau leo o lau 5 tamatau wana ia soli ina tu la fono. O whea la te tū ai.
le ai o lau matawhaioi, tu sapo o lau leo li matamatau, tu o i te tonu o tu la fono le wa iai. Wa pe o le mea tonu ale nā le tu la i mere tele o le whawhitaugi. Pe walana e sau no iai. A o tai ai pela le vaenga le o test drugs. O leo o tau li maina se a foi. Se tau tinoa ale tatou airline. Tatou Samoa Airways. Mantua foi le sa i foi tionga iai nisi na maua o ea foi positive i whala a pasaina. Le whape mai, the airline's drug testing program has been a success. With the continuation of its staff drug test introduced last year as part of international safety requirements I walanga o le pokalame le nei o le saunga le mu o tangata whiwa I walele. That's the most important priority in international safety or airlines, aviation. O le lai whapea mai, wa maua nisi sa whaini pokalame, a le airline, o le awha awau bea na whamalosia, e le Samoa Airways le pokalame, e avea o vaenga, o le lato tau tinonga whai pea lea, ina ia puipuia tangata, mana paanga ma tangata pe malangai. O lea lau whaamaonia le, o le wa whai a random test ale a whai vaenga o mela vadeli. Mana tele na tuna. O le mea tau a lava po lea lava ni mea. A whai a fui ele tatu ofise Samoa I latu latu te pa ai results. Wa tasire na lape na mai ele acting commissioner. O lana tala na au mai lea o te whaitu. O le result. Na maua o kuara na result na lafu sa o te atia. O result sa Samoa e lafu sa o a ili tangata. Lana result. Ia, ale tate no foi atunu ele whapenana operate. Lea ia lafu sa o a ili lea foi le tau ofisa o sengaruenga. Ela fasa o ile official ngano ele mfena avea taino ia utuna matoni ile ama ia tio ela results e ave ile millet fenga ngai ile official na it fenga ngai ia results e kia laku tepe alma for mai ia fasa x-ray ile ama ia la fasa o ile for mai o ile x-ray ila for mai so no wo fa no lo fa penale tala le ile o mato results ia sa o tangata ile ia o va pero pa fenga work out le tunga mea. Nga HR, arusa o HR ia le human resource ia. Mena pauna mea whanongolongo mai foi le tatu ofisiale le Samoa. Ia whaiane ia ele whapenana whaiane non drug test ele la tu ia o arusa o le HR ia lau results whamonmori. Na o komenta tu ai le tūlanga le nā tūla epa Ia. Ona manatua e iai isi vaenga e ese foi le process o for your drug testing nei Maybe he's referring e a mai ia lana ia whoever the agent or whoever the doctor is responsible le whainga le test. They've got the sheet o I lato a positive. Yeah, tulanga na yai Wale mawhai ele acting commissioner no na whai loa mai po ai nisi na positive pawalantala sa o ale result tangata ia o te loinga langa so se agent lover doctors o lato te whaatinoina le ngadwenga le o le drug testing. They list all the names. Langa e confidential le puipuinga la le it's like a doctor-patient consultation. Tu langa la na iai. E iai lava le sheet ale vaenga. Ia maybe ai o le sros e maua umama iai se wha maunga. O le meta watu pai u fai wa amata.
That's the most important thing o le ua o le tuinta tuta lua mata. Mai le whaipuitu e arufia. Le whala ua I loa e Samoa. Ma department o le malo. E le play around le fast. Le fast le ua I te minei. Le la ua manino ma malama. Langa I alo tatonunga I le tula I mai o le li parimia. Malana ka peneta lu. E leo ni tangata e kami. E leo ni tangata e oi a wala piu. Io o lea ua fai mawhalea onga le fast lalo under firme. Lea la un tatu lo le pi o minstai. Lea la ua le parota. Lea la ua sao atia. Ko ke ifi uma. To te ifi. Moni lava pena vavalo tamama tua ya tia. Lea la ua tula I mai I le la audia le malitoa malana ka peneta. Ele o tangata foi le e a vanga loto ma fau I mo mea papiu fa pea. Ele tango fiel fato fala inga ale vaenga ale fast. O tangata lava fatu tua o tangata wala to I loa mena tutupu pa inga lentula I mai. Wa le to fia fuli tua iai and moving forward. Lale winga le natala. Moving forward for a better development of Samoa. Masa ilia ya mi tonu o nei mau mia uma. Ia o le talatu na ile lipoti mai le Samoa Airways to sa ma le drug testing You know, they're quite happy with it. They want to improve. I think it's a international requirements. International requirements. Wai umai lalo le whingarenga le mlewa lele. Ya o lato umana le lato te servicinga me whimalanga I tangata. It's a requirement that they's drug free. How do they do it? They going to do it randomly? Yeah, what they're gonna it's randomly. Randomly, okay. Yeah. Good. Yeah, we ought to fear to langale randomly. O nga taimia o whingarenga le campanile o le rockcast mai o stadia. Ia mantua o le safety la o le mamalo le tunu. O le process e mātou I whamkesi e produce ia mātou. Yeah. It's o mātou la. Before you took the job, e te alu mua e whai umau medical test. Ma whai e ngā lau drug test. Na mai la I ele fo mai le drug test directly lava I le pule. But a whai o te fia I loa. Po ani, I have the right o te alu o te sirini le pule. O le mela na whai ai, e tai tolu masina. Tai tolu masina o ngā le requirement mai Australia mo me tau kesi Tai tolu masina. E te ia watu le fo mai on site. So le la au le te le officer. Na sa wale wala au. O le la batu ia Dr. Fry. O le swafali o tama fo mai. No. Tu sala o tama umalai lunga dek le processia ia kesi. They don't even know le wa yel fo mai tono mato officer. Na sapali atua le li pule. Fa pea te o le lisi le. Wala au to lua le o mai. Na wala au le to lua. O le whainga la sawhai. E se fo imali o le whainga matou. Na walua page ia tama ia to lua e o mai. No mai lola ia o te tono whale test. A umala. E leo mai straight I fafo. E ele se puntu e ave tu iai. A mai le sto lua. Se I longa le mai lunga le dek. Wa toma whale na toyo. Onga, it's to prevent passing the le tala fape ui. Le la drug test oi. O le hale me whai and, you know. O tūlanga na iai. Me na o te fia ia I le random. Because e te le loa po wai le la sau ni le aso ne. Wai le o le mea le tūlanga mo me o le meth It takes so many months before it is store le tino. E maua I foi la nisi o le la tau te whaonga aina le marijuana and all this wa matua matou nei.
le whataina le marwana nei. O I relenga whai whapenala test. Inga ia spotai. Po o ai le lele le malwanga. Which maua oi e sen sa o lava oi le whale. Ia, malo whaftai. O, le no whanongo longo I le interview ale afu. Minister tu pe maua. Ia le ni upaunga. O ia, tere mawala la. Ia, o lea ua paunga, o lea ua I foi le committee ta o le steering committee. Lea ua ta atia I le forensic audit. I le temi nei. Oh, good one. Na ua ngā lulua le steering committee I le forensic audit. Ona fai mai siri. E te le li poti. E umi se taimi le afro vinga le tala le tutu mai fast le tu me temine. Ele o mai le fast ap me prove o ape ala to power me mai le fast. Ia ta fatino la mi tonu mo la tunu. Le la ui ta ua na one of sitting here. Ai fa pe o le ui lima o le afoi. O le steering committee le forensic audit. Ia mai la tu anga ba ai mo. Io le la to sa ili ato umalava. Na fe sili foi la I el tau tai ai. O le umi pe fa pe le ua fe me umi. Tolu va yeso. Tole se temi umi. O te tonu ona fa pe mai faisi ma fia tele solo le meani. Io e. A tonu taila ye tu lai pa tonu la wa ule mai ta watu pa fa pe mai wa yele steering committee. Yeah, however, how many people le like to turn on committee le nei. Yeah, a fa pe lai ma fia. Longa winga wa vai inga. Yo e. Ina ia fa ingo fie ma fa vave ina maua se tali vave tulangai. Wai elem fa istanga to tasi na fa ilem ta upule nei. Na yela no they have come to a resolution a file steering committee. Ia na tatia mai le I te tonu fa pena na fa I mai ia la to manatu ma file loilonga. Whatever telling na file mata, whatever telling na tatau na a file le lua tolu vai aso le wa predict mai le fiong al minsta. Na maua le whainga malo tausi lea. Ele tau sanga le te. Way before. Yes. O male chako. Mana tu foi tu pa ia le chakam. Meeting. Le na for ia umalo le fono failo. Ai umane ale ai se me na failo mai alu le pale mia I saina. Le na so o mele ma mia I o le afoi. Eu o madam tanga tau sanga. Ai tam failo local la o le malito. Man tu mei. Na tonu atu la epa. Le whape e basin ta whata tanoanga ini rumors, No. But then you put 2 and 2 together, Yeah. Lewa na ia la tole le forensic auditing. The results. And then it's so peculiar. All of a sudden, and ya e telo mea nei, ma na o loka ina lau del malito. Why? Yes. Have you sneaked through, peeked through, read through the forensic and saw something that you didn't like? Ia wa le la tupu ma fofonga. Io e pena fai atu. You know, it's a tele many rumors, but you're trying to put 2 and 2 together, trying to fit the puzzle. O le ale mele tupu mai I, o le ale fale tonu, o le ame nani, man to tato umane, we are the taxpayers, e iai le tato fisilingia. Ai te mana tua foi o le temi tonu ale na toe fall back ai ia te mai tai parmia. Toe pio de la relationship ma. Tura epa. Toe ina. Ioe. Toe alua elo ilunga malea mea ta uolea. Harmony agreement. So o mai a wana uma lulfono le te mana tua uma o mailo inei ia le malanga. Wa lena amata pia matun malanga. Ementua. Na wa ele tu mate par mia miti le malanga ilunga I siaro. To e fo dia ele yo mai lalo ya mato. Ele yo mai California. O le la tunga na la truari saina e po le alangi sa o ya auto.
Walen sau ia mātou I nei, polas whalaile ai asto na I whamoi. Peo lo to reflect le mafofo mea ia langa o matu o Amerika la so mua o January. Asa wer tala ua tula lo tam loka ia le lau del malito. Very first day of the month, day of the year. Tula epa, no, it happened before Christmas. It happened before Christmas. Right. It happened before Christmas. Right. This is the wrong timing. Yeah. Le taimio ainga, le taimio maftanga fa le ainga mwhanau wa. Le ranto mai lo atu le New Year. Ia le na volunteer la na fionga le la uli mali toa la tutonu fai le tala mamea. Ia le la mafuatangi nei. Le ele case le nei le lo manei. Ia ofe o iai. Mea ia o man tua fo le malanga le na o tutuila le. Ile fatau tonga le. Ja. Ale invitation le fionga ia le fionga minsta ia laud. Ala me, ele avenga fia me. Ai oina ave. Ave fono toe, ave ia le ala le pule ma le si avanga uma. That's how very malicious. Very malicious ia le faingo fai unga. E pe mana ia fai mata toe te pai tua mea ia. Langa te le lava ia lona fianga ina ua maise ia o ina fai mai ua ese ana tawa ai tai pare mia le nate. Ua matua e fai atua tali mai fatua sau e pe isona le. Very sarcastic. Yes. Sarcastic, yeah. Ele ia se ia o ina vai lua ina lo mana vai fa fai. Le ara ua tula I mai. O Samoa. Pina avele mele na tupu. Ua wha tupu te leina I le tali tonu wina o le wha tua I le tua Samoa utasi. Lea utula I matemi nei. O lesi me esele mana I tula epa. And I take my hat out I le fionga a lesa avea mua ma min stau tupe to I min stau tinamta mai tai maangam sotai. I le ina ua malepe to atu palmini. Le na fai le lei le la unga fatau po le fionga ia mulpola na rosa. Sawa ia. Sawa le palemia. Wa le la tau te le faatua ina lau taitainga o fea o iele li poti ia to lau umaloa mea nei a. Le fafonga Samoa. Le alo le ia tu a wa leva na tangi mai le ele ia le nei alo le tunu. O le nei tau sa ili le amiotonu. Parents and family, they want closures. They want closures. Ai ole nei lava fai lava le tu alanga si aina. O fia wa fai ele case. And avatu le tusi a matua ave le fionga le lipa le tamatai palmia. O fia ma sino ia ili le fionga tamatai palmia. Ai nate le teipolina I lunga langa cabinet. O fia o iele li poti ina ua molma winga se li poti se private investigator e winga I fala au fasaina. E winga fe le ai ma se mena fa ai loi na mai a. O inala ua fa atali ton wina I pele mamalo le atunu. I le tele o le lape la penga o le pe inga o fainga malo a fiami. Ia. O iai le te lolo iai le that's the main concern I tangata maulungo de malo mero drug test. Ka fe ai o so kule me kai par mengi. Ai o te fai atu tala tula epa. Tala. Wai umana yela what prediction. Yeah. Wa te tali tonu lava ia. O le fast atua skin free. Yeah. Leanga o lei ila to mafutanga ma preach e ko kongu mele. Ave ma fa maoni o tangata leo kilo matu le atu. Yeah, ta mai la ona o tele ni fai tionga sa fa la longa I lunga po kalame
Kele ne whaitionga wa tau le pua malafo. Ma ave le whaitionga anga ele fionga means tao soifo maloloina. I tu saima o ke sene. Ia, mana ia. Mana tua. Ele awhaifonga mai Samoa. Ele whapea o tusi lima. Ai ia mana tua. O le whatoa ono vai aso le nofo inga. Ai o le tūlanga lei o ke sene. I le whainga, le paia inga fia mea lefta umatu. Sa lato au maia o ke sene mai tutuila. E moni, sa ia le fale na whawina whapitoa a wala le whamoe le o ke sene mo le whalmai mtotua. O whea na iai, wale anga, iai mea o whale anga ina. Ana tato whalonglongo pēa le fionga ia balasi. Toi titia tale sa mala, nale toi titi tale sa mala. A te tono lo toi whale mea ia tono whalmai. Ele o whaina whale leia. Lela iele o ke sene. Ai se ala le mena le whaapea i whai le lato le paia inga le ina ua malo tausi lato. Sa ili ni awala fofo ina ia fo ia whawhitau li lea. Mana tua o toi whaalau tele ina le whalmai mto tua. Ia e mana o mia le o ke sene. E mana o mia. Le sa la mai tutuila le o ke sene. A lela wo le paia inga le ning. Le fa o toi a mai le o ke sene. Ai wa pei o se mea te le. Wa fa tupu wa pe oi ka fe o fe o ye le whainga malo o fe lato tala na whai mai e whai le amala le ai na wha mala mai ia tau ma whau. Why haven't you asked for your mail and whainga malo? Because they were the last people e a mai ia o ke sene ia mai tutuila. A le la whato a atu tatu rai ma le fast e atu wale aini o ke sene le la wa whai le oka. Lamento le fisidi nge na taimi. Le foi la le tamai tai mutu pua le mai Australia. Ele lato fasoa mai ma. Lato fasoa mai ma le pule fa pe for fasoa ma afualo. Le la ta o mai o fe o ye walengi o ke sene wa. He, awe te tau tala oso. Me le anga mo le valley. Te le o malama. Te leo malama a whalongo for no school before. Ia po whamalolo. A tūlanga le iai. Tu tira whalal minsta o for you. O soi fo malolo ina le walo se nei valas. Le foi tō mau mai. E le ola le x-ray, le ola CT scan. Le la oso mai e la le ngutu pua a le mwhai pēr mai. Ia mai ai. Wa le ola le a foi le wha atar whale mai. A le la wa ave nei le sa mais le private manatua o le private clinic ale fionga le ai ono Alec Eke Roma. It's a private clinic. O lala ele o tenga lua ele na fionga le minsta o lo o iai lava la mai staff le o whainga luenga lo la tonga lue ai. Ai la whape o se tinala wa mana o mire so swani ele ola le fo le whaata. Le lana ave ina whai complain mai ia ole tawal ngai aka le se titile for tina matua. When you go to a private, you pay the price. Fafetai ana Natalia ya fualo. Ia na fafetai se lau fitu lima ole tele o private e o vato se lau le metotongi. Me le anga mo le loa le malam lama le vale. O te sau ta fale anga mai lunga ia fionga tamarianga o nei minsta. O le tūlanga na iai, ina ia leanga le masini le x-ray, leanga CT scan, o le toi whangaina, le whale la le sa whawina, e ngā o siai le okisene. Yeah, those are the things that tauna whane lei I le paia inga le wa umatu nei. Wa ta ua le mele na ave ai le, wa ta ua tonua mele na ave ai le clinic. That's a private clinic. It's a private clinic. But o I tonua la come in nei the medical insurance le kau kapenga ngai. Exactly. Le sa pisa ai le tamaya panoa. Wa tasi le name le wa tonu e whakaungu lava. The medical insurance scheme. The scheme ne wa tusa uma ya tata uma. E o uma va ai ia pe atau fa mo fa te wa mai mena.
Ina ia ta ilo ai lunga mala mai lu ngari le pe atala no ia ole winga tono ana la tala me leanga ole tala ai na tele lo se pa e whaketai o lena le se lau fitu lima en mana tua la tala le tula epa how many other private clinics is more o lato ngā whatia le avatu se whaata whapito whapia no one only ngā le clinic le fionga ia ai ono ai a man tofo it's a pa ia ole tau I nei New Zealand e ai alu e whai le toi ngā mea ia private you pay an arm and a leg tangata pe ale so insurance io e ale mea tonu lava lea le sa tapa ele tamai sto ino mali panoa io e wa whai langi le folau ngā panoa e whai le medical insurance la lea whaata tau la lea to ngā mea la le whapenei ia ale wa tō lau mai ma whape mai o le lewa ai le awa o le tangata matua hello o fo mai lo ngā lulua le private clinic lea o fo mai watu nei New Zealand you know they're providing the best service mana ia I sistem tau puna ia sorry ma ia o le sila le tulanga ai le malosi tele o le o whaafafonga mai ia le komisino le acting commissioner acting commissioner ia whape fo inisi whape fo ia le sunga ia siata ua mai tawina pea le mawhau o le ngari I le mai Australia ia tulo watu le poleta o ia whaisa o ta me leanga o vale o ia inga o le la bail condition le sa ia e le tatauna toe la toe loteina ni maunga ni tala anga I le case le la toe masiata ona le wata tia I luma whamsinonga to whafonga iai I la fonga le e whai mai around le say mafua mai o le tai o le afi o le ala le pule you know he's instigating it he's instigating le ngali I le to bring it up I be no offer to la epa fai lo fate tenga o tina tulanga la fapea fape wa yengi conditions o te pui to steer away from any discussions or anything relating I le case there o ile ai fa tu lo oso ia vele winga le la tala ana o istanga tata mai e fai atu e te nofo mama fau fe tutu nai le mele e te fie leo langona ai le lo ai o le mafia fio lo fa valea ba ora me te pano no kis mana mai se foi le case le masiata ale lo ia wa fa solo toa me le pele le winga le la tala langa e tu langa mai o le instigate la vai e le pule me ina te fafangu mai ai masa wai foi la le mafau ia mana ia le saule le mafau o le ala mala lau mai o se tama ai ia asiata o le mau ia na e tau ia male tali asiata o batiti oi e le ipu lo so tina se matanga sa e faia na e mele mau e mo le fia I loa mal fia mata mua wa fai au me ia asiata fai sa ona asiata ai sana e lotea fua ia matua ia le nala le lautu sa o tu asiata ia alurola ia mi se me o lolo io papala na tingana wa tu o tu ala ese me makuiale linga fai wo sio tina e tau no laina teilo na ona ia lana teilo ele fai no fai tu se tala tu la epa langa ai lo so tanga le lo so tanga le ale winga na o le ta pu mo fanu o conditions ia ka ki kan mo le bail conditions o conditions nga tala tu o le mele na lo ni fapia ono le poka la me ai o levana you know it's a weekly program
le maota vi ingo le tua. Le le te tala mai lai wha awau pele poka lami. A o se tūlanga o le tau wha leanga ma le toe lo te ina maenga o le case le nei. E sāna o iai. A le winga le o lau tala. Is it because you think you're untouchable limongi e ke sawe instigate le ngari I le toe a mai ele nei male nā? Ele fo I tula hono whainga malo le wai nei ate oi. Wa le mele tupu le I whatanuanga ia. Ai whalongo ni e tala no. E tala noa e kam whai e threat I a tātare sa wurtangi. Le a mai o New Zealand. Wa ai ke po I mai tas threat. E ke Aba whalongo le whala le whai mai. O no post no tali ti ai lunga le social media. Le whawhia mai. Ia whatari mai la. Sau ngi Samoa. Ko ke whakari me la matatu ngi lewa wa umana tapenga me mako ke si ate moria oi. Le lo whati ai. Tā lo whai. E le talie ni vai e asiata o tau. A whiwhi o mai. Le e ka kia ia le menga. A o le wheo ka oko e tūra whono tatu atunu. Le angan whapeo atunu, whafole a mele warning e o whai ia aua, don't you ever touch doing am tau puien. E le tu a langana o le ufeta ngufi roba. Le o kaimi o mai tala no limon. E tala no le threat. E tala no le defamation. So ma lia o tano ana na fia le ngari le ma professor le o afualo. O tele matamatai la. Alua fai mai afualo e te loto le fua. Siri tu o tatu te tano ina mta puia. Ta ofi. He put a stop to it. I le latu tanoanga. O tali atu latu la epa. O le fōlinga ma le winga ngā o tangata a o ina. Ai whabarwale ai. He knows. Ai whauro whatu. Langa e wha mawalunga lava le tala noa fia I loa limongi. Ai, a le tu umaila ia afualo. O tangata e lava le a o ina. And he knows I tu la fono. Le la whapea limongi rato. Oi, I can say anything. Go ahead. E le whapea fo I e tali ni vai o ni vale. Ia lo ia asiata malana vaenga. They are la foi la te tapena pena me pela no fa atu ai tula e pa al mana I o tapo kalame le nei mai si vaenga. Ma fa fonga mai la le acting commissioner. Yes. Lea. Fa fonga mai le acting commissioner. O se tua lalo e avatu. Ona o le wa umana tau whaia ia inga conditions o le bail. Tilo iai, ma te le breach ngai iai I conditions o le bail. O lea lava wa tawhiri sau noa mai le unga li le nei. Ma la tau la fonga. Ai mai se ai la le ula le o le ala le pule. Le sau e tau whaafefe. Threat. Sa le te tauna tue iai e se tanu noanga I le case le full stop. Tai e se lo te whainisi mea. Amo whanua. E o fo I atu le epa. E le ta taura ngā ia. Na la toi in mai tinga tangata ia. Langa create chela ia whawhitau ia wala tala no iai. Wa so se taimi tala no tu epa. E tala no ala vai mea ia. Cases ia. E tala no I mo tau whaleanga. E tala no tau whamatau. Same thing with fuering ore. Ia limongi. Ia la winga no se tala tu la epa tapo kalamele nei. A o maua mai le acting commissioner. Po ai foi nisi o lana o lana executive senior o loo nisi o loe lato te fia lango ina pea le whainga malo. Fa ai lo atu I langa fionga le acting commissioner. Le tu langa le iai le bail conditions o lunga li inei. Toe wha mole tu walalo atu pea. Toe tilo iai. Ma ave se fautuanga. Wa ai whanongolongo la very pewa mai le ungari lea. Leo o fai mai asiata. E watu I Samoa. Maisia mautala. Wa soli mea I conditions ia. Soli. O mea maninoa. Wa ta tauna ta ofit po kalami. Toe ave tawhia. Ia o langa tona na le nei le pe o le au ngana o tatou po kalami. Wa mantua e lea ia se senga matulanga le sa ele fionga le li palemia. Pisi Samoa a le wasau nofo le nofo tatou la au mai moa au diasporas le wa titilo atu whale tonu le pei folala na fionga le acting commissioner
He's very busy in his ngaluenga. Ele o yeso na taimi mata i nei, a o i lātou o le mata mai, ia whapena whao atu ele tua lalo, pe whapena foi na yeso na ia taimi pana noa, o na mata le po kalame ia le ngari, o i nae mawai e ia le au te lenga o tu la fono, le soli e le ngari i lea. Pea no whātu, e mafua uma mea ia whai e le ngari i lea, ona o le vaenga le HRPP. Tu la epa malimongi. E ui o te le lava sa o masaninga le ia afualo. Ai avatu la o whaftai i le profesa ia afualo. Me tonu leo tangata o ina. Laina te loa ala tu la fono. Bail conditions you cannot touch or ask questions. Le la wafai ina ia e tu. A le tu mai la le au vale ia. Le ta fili sau noa la vai. Onga o tūlanga o le whaavevesi. E le avea ia i le tua ni mawhauwhaunga le lei e mwhai ena lato whai se awala ina ia whaafile mu. O le mea talo sia la mawhanua. Ia matua se lau pasene le mawhauwhau le acting commissioner lea. Wana ese ai matua inga taita inga ia na iai li taita inga tamuai. E le whapela sau e au le fast. But do the best he can do to help out the country. Tangata nu o le tunu. I want to say, o le tulanga ele whapesa we whaau serve the government of the day. And how do you serve it? Serve it honestly. Whamaoni lau serve i le whainga malo tu lai mai. Langa o siana fasitali ana na tari le media o kau kilo e o pe umalai le o ato toa le kamwhai ai pui le konsinga le kaguai. Anyway, o lau mtapu ni o mai loa la. E isa mai mtapu la ata tira i o lau mtapu ni muri na o tusi le o au mai e le minsta o tina mta mai tai. Lele o me vesi so mai so le ia whai pura le HRPP. Le wa matusi o le afa sala lau ia foi ia le suite te fono o fono fa vai ai agura anga ilunga nga o tangata na run le palota ke le lope to teu o saunga na vana o lela ai ai le o vesi solo ai le o vesi fai mai le ma le ai le afa pe mana na o se mo se nga due fatasi vatu le mera to te fai la to ia la sofina ngalo e te lango ina le mea ua fata oto le pal el malo temine wholeheartedly to la epa lango ina ona olea e le o se mumusu o le whainga malo o le pui el whainga malo le na whai e tu nei le poloketi nei le whama le aftausanga o la me na lia e mai na lia e mai I tu malo ua wha pena la tō whai ai ni tūlanga matanga I tupe, tufa tupe mamea. O lea la wa tūla I mai le tātou whai ngā malo taimi nei, wa titilo la tō I mena tutupu. Toi ilo la ia o la tō guidelines, ma whai e loni ni a inga le lei, mo le lumanai o le poloketi ma le whaawau, mana tu o le lumanai nei o Samoa. O le lumanai o Samoa le tatu, ai aua le a 2 miliona. Whai la ai whapea 2 miliona, ta whili sa ngoa tangata to otasi. Tātou te le mana o mia le nātou langa. O na o le mea le tātou te mana o mia, e mai se le mana o ngal whainga malo. Ia rou le tupel poloketi, manuia a inga taitasi, manuia le itu malo, e ka lesia, whapena le whainga malo. O le lumanai nei o Samoa te tau no tatou polokeki leo le milionga. A whaira tūlanga le mana wai. Ia o le atou fia whai mea fua o tō. Fo ia mea kaisala ia kaisala. O le poloketi e miliona o le anawatau o le fast. E pule ai la le fast I latou wai ainga. A le latou mai, latou pisa I fua matou vevesi whai mai. O ia, o le amatou tam whai se sia wala. O le ale sia wala latou tam whai ai. Whaasori tu la fono lava. Le ai. Tu uia le poloketi le fast.
le ua whai mai e lātou ai inga, ona o le lātou titilo iai, o le mea le manui ai sa mua mo le umanai. Ia, o se tala nātu la epa. Ana ia. O tate tia lua ina, io e sa o vau tu fu ina po. E mase me le asu ie. Io e. Tino pea ele fatutu ele tu sa mo sia la to pepe na tausi. Io e. Ele va be fa na pepe mai si tangata tam fai io e wai e fata aloina fai le se la to meto tino. Ia. Le fa foa lava le fas le la to pepe. Yeah. Ai o lātou e vai, whio ele lako kola na tau nei. Ia nau whaile le ngau lātou kola. Ia, tau si tam muri o inai. Ia, ole mta upula lea. Oka e se le whanau noa tu la epa. Ia, saunoi. E vai atu fo i la fonga matusi ngale nei to e ino tu la epa. Ua whapea mai. Oi o te whawhetāia ia wa ai lua. O le mana o e whaawau le keisi le wai loa ai me pipio. Ele i whaia se wha ai unga le wha masinonga. A lewa e sau o he tū mua mai. Ua e amai se mea e whesuia i ai manatu o tangata. Tū pēr le mea le mta upu i e wha masinonga. Whai mai e la tau le whai unga. A le mela i ai umatoa wha ola a tau atu la epa tau wha se tau wha valea. Katu tari. Ioi. Te lo foi ma fanua le nau tā o to ina lea. Le keisi o to e lupe ma tui loma. Ioi. Ia ua marilie umana ua e abitu. Ana ua so whaalava i tu tonu nei HRPP. No ora HRPP e take over the case instead of tui loma himself. Lea ua philosophy e tu tonu. E carry on le HRPP. Lau te le tadia le HRPP whai unga leno o mai e tui loma e pri umana ua e abitu whafoitua. O le tūlanga lole nā, only na le fionga tu loma and find put a stop to this. Yeah. Either, why ele se fia wala HRPP, ele fa penoa o le HRPP fai le tangi on behalf. Na alu to atasi lava tu loma e fai le na tangi. A fai wa umana so ala upule yala fatamadi. Ta tia lo na talia la tole la foli. Le tūlanga o mana o ye tu loma ala le se e ye fa le case le pa inga le na umatu nei le fa na man na o mai te tonu ana te ena famsinonga ia o le me fa na le fatali terminei o le fatali o le se tali e famsinonga le lato request lo ave le mana na to take over instead of tu loma ele mari le mero umna tu loma e ave tu case yes eta tu va the fact is ele se case al HRPP. Yeah. E case tu loma to tasi la ia. O le mele ma to I over le fasili au pule o le neito ingo tu la efa. Ka mai lola ia Samoa. Ia Samoa. Ia, si sauia. Okay. Ne la foi e fai mai fo ne la fonga a visekota Ala tala le te watu ai ele pini o la e mai moa mai le ta pokalami. Se le matanga wa mio wa pei o ele o se afafine o se fai se au. Ka o valea ko au e te tau fa leanga le fai ngā malo o le watu lai. Ele o se fai ngā malo na fai ele fionga ia la auli le malitoa. O le filifilinga sa moa atoa. Le wa iei nei. A le al me le fai oi. Fa o loa tau o e tam fai fa leanga to te le malo le tunu. Ia le la o batua nei le mta upu le tu epa. Ina wa fai le tape nanga o le siksengi. Ia. Ko sa iei te tonu. La mena iei to telefoi tangata na le fia ai. Ona wa iei na iei te tonu. Le fai la wa tape na le tu langa le o le the arrival visa. Pacific Justice. A le fai wa iei. Na ma wala tala na fa se ai le fono le na umane wa o te ma wanga le fono te tau no mai o te ale fitu le fia fa se a fa pea o yo au si ni pe ala to al mai ai yo ani to ngamia wa fasa lo he ele o se fasa a tono ai o ole na wa e fasa o le fast el awete tua ia fo le fionga le li pale mia o le
O le mata upu nei. E le o se mata upu whaapolotiki. E le o se mata upu ale fast. E le o se mata upu ale HRPP po le SAP. O le mata upu a Samoa i le Pasifika i tutonu au Kilani. Le la fatu lau tala. E le lava tangata o le HRPP e ngā whati ai le to atele mana o mia fai submission. O le mamalu le tunu atoa. A whai ala o le atun tangata o le HRPP. Well, so be it. O le mea ia lango ina le mta upu ua tu alanga mai ele fionga ia anai. A le wa e sau o ia. Ia le aile tau mai e se se le mea na te iai. A fia o e tausisio tua a. Alu e tausisio ta mamai. Ai tu mai le community. All I can see what you're doing. O le te sau e ke campaign e a mata na su any followers al HRPP a wani si whainga palota lo lumnai. That's the only way that I see it. Well, e tasi le mea le latu whasamoanga o lingua. A whai eni morianga i telefo i avion. Io. Le moria lingua le latu whasamoa i al fast. Io. A tolanga tonu ana le e te maitau e maita ile o Visekota. O te le ta ua i e swafa matai o ai mangu fo i lai. A o le whai atu. Fallinga mai o le wasau politicize le mata upu. But it's not about a political party. It's about supporting the issue le amai anai. Yeah. A o le mela lo te vai ai. O le la wasau e tau ao mai tangata. Mana o ina ia whato sina atu tangata ia. Ina ia mawaini followers al HRPP. Well, hello. I guess lau mta upuna tau amai. Ye manatua. O le support ai ale fast. It's all over New Zealand, Australia, America. E te fiu e le taitaia e tanu ai lalo le HRPP. A te sila fia fo i le citizeni. Le fatu a oso nei mai atu le epa lango citizen. Ina, ana ia te ene lon ten pandemia. Oi. Fai o le fata oso mai. Ai fai le pepelo i Samoa. Mana o mia se livi e sawe o na ia mai. Lengi mai. Le sa umiena whaata amilo le whaingole o submissions i le asun whai ai. O ngā matua i e se le lau langi nānu i whasilia tula epa. Ioi, ar tam whaingala lea, na e mar palota. Le fwela tam whaingala e tam whaisu e ni la tu followers. Awe la na whakakoa mai lole to tele sa iai le fono lea. Tatu le ai la, dusa la, le lawa mate ia tua le tupua. O le wasawe mana o politicize le mata upule nei, ai mana o draw atu ni tangata e mawhaia no na whaato sinaina e mai e lango le HRPP. Le isi mea tā ua mo whanua. O le tam whai e pi ia e fo, ia anai. Le fo ina o i Samoa, le latu team le no i Samoa. Le ala o alu ana sulu i le taitai o le maru. Lan mena le ala i mai e alu e i, ma se i alu e asi. Guilty conscience. Ia na, o le winga na tala. Aua leo mai matam whai te tai mai upu matango fie pe teu ma fale upu matala le whaalongo le tulu. Ai kalpelo. A whape manga o le mea o le nono fo le lei ma tau sia whalwhani. O mai o e asi. O mai o mai fo ma nai le na o i nai langa o nai. E na te le polili sai singa i isu sia. Exactly, le winga tonu na tala. Fai lai loe anai, this is not about politics. It's about the people or Samoa. O ai ala tai tūlai mai, that's where he will go. Yeah. Le mela le tūlai mai nei, e ese la nau tai o anai, ese le mission leo latua ia Visekota i tua. Ma whanua, na ua e tā ua le mele ia i fu, ia Visekota. What reminds me of her husband. Ale ta whai ato nele tala. O mata nei ana po whaatanoang na nei ana nafi ale talamua. Na maile o le taranoang ai foi, ale tamatai presidente o le tios. Male minista, Munipola. Na fela i e pesilia a langi i le melea. I le tā ua e tō rua o tamatai lea.
le lile o tuia le ta ua I le ai ele se ngau le ele se la fo yo ele le PPC fe me ele se ngau valele a o yai nei tu tonu te le po le ala na mesa sa advice por la sa me a fe mai mun pola oi a to ne fe me le se me te mai tonu vars fu miliona vars fu tolu miliona le talafu o ana pero aka ta si le fai pule fa fia poco ia ko rua tu sa le ala la io ia ole le winga se tale ta fai atu fai ol fina o vale foi la ole a fionga le li fai pule le sengau ole me ye tula epa the numbers the stats speaks for itself a fai la le sengau fa fena o me le varsu tol miliona la itala fa fena o mai o ni fainga ia ai o fainga malo fou nei wato atu lai a lena tau mawhai e totongi uma le ngata le nā ia a whai olo na taimi tau tele lau whainga alwenga lena wha malo loa leini totongi na tula ia tulola I o le fast ia wa wha priority e totongi nga tau tongi ia alaungi ma totongi o tangata whainga alwenga ioi ia ma le mea le o le pepese fa mai ua oi le atunu I pasese ai fa me mana va se vale le o lo mio la tu ma fa fo va tu lo vale le papa u pasese ke no vale nga fo la ia na sa o lo le ia sa no nga tupua wa ti ele singa I lungo le singa o la to nga la ma wai o le nga a ai vela ma fanua na saua fa o le fatu tie run vale le mai tuila si race mat pasese ai oi fa mai wale alo lo fa fast o fe o a ia na fua mai pasese o la si me varus fu dos fu miliona me toi io tau ia ma fau se me tono nga tu la epa so le momo tala fa sau sili e tau kava ile mata nga o la to mena fai e a tato fa nga to nunga loa a wati mai ro fai lo lau tala le fai so wa so ile ma fau ia ka mai kam ka ia la vai nga muli lava ia no mata nei le pokalamea a mus le mai Malaysia o te ata na nei le fai ngoinga e mus o le pulo wai kule po le kopio le kai kule o puro bong dong wa hele o fa pe la ba wali nga fai ngo fa pe a te mata o tu mai e mus I lunga le mea o le fa mai mus alo le ma e ke mika e ke poko ke loia a kasi le vai o la mai ia na e poto lo la ia e te tu fa au tafa mai mai le tu le le vai ai tu le se vai mai fa pelo yeah, thank you so much producer and thank you cleaner bon chong jo le wa fai le la mai mus ia le ngo fo wala le puloku o le mea te fieta ua ele ngā. Ele fiu lava nei tangata pulotu le fo saula na ia tau whaaleanga ma mea. Alo no whaia. Tau te fiu e tau whaaleanga le whainga malo. Tau te fiu e tau whaaleanga le fionga le li pale mia. Ai, na le vale tangata whaana tonunya o tau. Ai, e te fiu fo e whaaleanga asiata. Se tā lo whai. Ia le leile na tupu whalave na le tūlei o e matalasi. Wa a tango lima la asiata ia oi. Ia longa winga. E te lem whaine to alu to e te lem whaine to no for the wheelchair. O le a EPP ni ai lunga moenga for life. Ia, e te roe ele mawinga ta te mita te tala noe siuso lea. E se tangata e ngase. E whai ora ngase le tino. A ngase si ono mawhau. E pawala wapala e yoe, he's got a mental capacity. Vai foi la ia pila o la foi no saua le amatanga.
e review la tangata o te lang lang ina malo le ai ma se temina u fa pe a me o te tu o ngaton a sila la ile ta o i ta o mai ia samo o ai tu inga tangata sili kala pelo leo lang lo tal pelo o le tau favalea ia na mata mai o le Yesu Keriso male malantu ngaton wani ia e mea fitu mai mawata te mi ke kanu nanga o skama ngase ma fau ia eta ia o mai a ia tu lepa mana ia wa tau na fa mo ta po kana me wa umi ele o le fato nai ia anyway o le tato vai masani o le Asia to tele nisi sa malau mai Australia ia o le tulanga ia pena fat o le Asia it's a global so lang e pa wala tinu ele faino o yaile au onanga le Asia o le tato malo fa fitau ni le Samoa ele o faino ele au onanga le Asia a tato vai le nei io e tele o tato e yai musele o tato tino e fautsia tato i musele my head to toe ai ona le tele fo o tato musele ua faaleanga ina ai le o fai ona toe faaleia pau o le vai o le mafaina maua e mafai e ona toe faolaola faaleia ma fapu eia ia musele o tato tino o awan lo ele lei mamantua tele musele o tato tino ua faaleanga ina ua fitus 4% faaleanga ina ai pena se todos 4% le a o la ina esto na tau mafa le Asia o ina la to es paleni e lo le scale o to sau o to le leia ia muselo lotino le to tele le malo le tinu wala au mai o tele swing o mai o tino ia pa wa pea la na inu lau Asia na wai lungo le afo le screen e numela telefoni wala au mai pe afa pe fia malama e ini me fia tal noai ia ona wala au mai lea wale fo se ka renew 28 wa uma fo itu la epa I custom yes I renew 28 fa pe fo ka ko redox gold ia fa ilo mai lunga tu langa na yai o le vai ai o le Asia e se le nga ya itato yoe moni nisio matua ona o tu langa o tau seleni ia au te tonu o lo iai yalo mfana o mfaina sosoani o tato matua ia o se tala le tu la epa ia malo faftai ia faftai atu tu pa i mo tato uma o lo na mierta tu Asia ia ma products uma le Asia ia para wane tato ina New Zealand le oru tasi lua i valua to luono o tasi to uma ina New Zealand Australia mo tato ni America ma territory uma America vala mai le 5 lua a tolu fitu o no lua ia i tato nunga ma fanua le uta pa i mai i le si ui o ta ia papia la vanoa te sau noa ia sau va muli ia ma fato fa mai le tunu ia no fa mania ro ta por kala me ma farwal faftai tu la epa ia batul fa malo mal faftai le mamalo tato watnu o e o lo fa pena la to ma mai le au nanga si fonga tai o fo ia o le na o fo la tu me sa tupu me o le tupu ia ma mea foi o tupu ia te tonu o tatou te fale uma i le aso le aso pa ia le tua ia o a foi se ngangana o sala ia te tonu o tatou o fale o le tua le aso ia a watu ai foi la le fa malulu mai se ia le fa fonga foi le fionga tatou palimia ia tatalo ai ia fa fuolo a pelo soifua tato filoa i tsva so fo ia ele i to taliu i fanua le fainga malanga ia le leitu la epa fa so i fua ia wa saule te malo mai fale alili ia alofa tele atu ila na fionga le parmia le fatua ma le no falo pe atu mo sava no au li fo i malanga ia ai mia ai ila ngai te no fo mai fua ele o io tá pero ia le faftai arfat ia Samoa natu lava foi lea
ma fu ile io e mo nei aso ai te tununga ia tatu te toi filo ile aso taiao ile aso sale matou ile fiapi ia tatu filo ia matatu te no la titi foi ia le tau sa iliso ua vanoa isi fai fe au o matu ai ngai Samoa ile fio anga wa bao no sunga le fenga ilisi au fa fonga mai le tau su atu le messenger po fatino ia o le so sa ia matu taiao o le so ngafua le na o tou Samoa ia pe amo se vanoa tambai so ta ia tu morta po kalame le so taiao Samoa le atu pele ia o le na se ala ona matu le atu lunga nei e pele ia matu le atu matu te aro lofa tele le atu ia la fuanga fu na le matu le atu e ese matu le ese le ali si ori e so na filosofi mai ile matu wa palu fa sa pasui io e mata upu mafa se la fa fonga Samoa io e le tala fu le Yesu fa io na so learn from me ya mai ya ti masani alo fatelato la opzione li parmia to ni vayaso ya ona to italiu le lo sa Samoa pa tai le tua maua tala fia ma va ai fu solo tino pa fu lo ma pa fu sia lo malosi ia sina temi fa pa u te sia nei ma le pisi ma le telo ngalu ai se isa ili le tua le fina ngalo ia ma le tino marolo ina fa tai ono vayaso ele te tailama e wala pa le na mo ai fa tangata tali mai ma tali uta ma Samoa tali uta ai ala to e fo ia tu le atu ni tele le tua le maua le mapau le malosi le tino le mapau sili le nganga ina ia fa to nai lo bala wina ia o Samoa atoa mai te tai o le atu te tai o ekalesia se pa ia lava si Samoa to afana mai le nei mo le tolo faanga o le si fonga o le tai o fo ia e ala ilana por kalame o ta ua o le lupe faalele lo to o masani tu le epa fa tai lio sua tatu to e filo ai ile vai so fo no tai au pe pula lo fale tu so i fua mai e